Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, itay pwede da pari puldo ah. Apay ni puldo akalukaran tayo, Frankie, anak ka. Itay pa'y nga aglinabas iti paraangan tayo, nanang. Ay kat bay anya nga road kat dalan damot pi man ta paraangan tayo. Sa bali tagparparik na kanyak, nanang. Kasanumot anay bagam ti kasta. Agsagana da ita pari puldo ah. Mapanag nagakla nga pudno ti atap ko. Ay nawaw, agsardeng ka man si ka Frankie. Anyat parikot agraman ka aruba tayo pagpupudutam. Sa dino tayo nilaylaya. Aday ti kusina, madam ati luto na. Isum ilagayam ah. Ay nawaw, saan ka maawatan si ka Frankie? Asino tinang ibaga nga ibabam ti kortina kan irikip mo ti tawa, Frankie lakay? Kitkitaam madam ati lutok. Awanan umangot tumanan ti balay no kastalaang. Siya kundi mangituloy tar aramidam. Na Agtugaw ka ba lang? anyat mapaspasamak aya. Di ka nagsaludsod. Aramidam kidit imbagak. Ay, agsardeng ka man si ka Frankie. Ni, agtugaw ka pa'y laeng tas siya kundi mangituloy tar aramidam kunak. Makammo ka man langan dita. Kat, sa dinong ito papalam? Ikayan din nanang. Kita amkit di talutlutwag, tamang maksan. Naimbag abigat mo, lakay. Kasta maging kabakit. Sa dinong ito papalam? Aduman ng tibulong ti kayo iti parangan tayo. Nas ka na sagadak. San pa limabas deta pari pulto? Magsagad ni bakit ko. Ang mga makaalan iti gundaway da siya tao. Nasken ang makapanunutak iti wagas tapnosan arumwar ni bakit. Apian na pauli magkamatan. Nasapa pa'y matbakit. Kat man ano kumangay no nasapa. Agtugaw ka pa'y tagkapeta. Madamdaman to Agsagad kanto inton madamdama. Agtugaw ka pa'y nga umuna ta itimplaan ka iti kapem. Gumata man, Mari Jonah. Anya tigatangam, pare Frankie. Anda ka di pa tila akong akurtina, Mare. Ay ado pa'y matpare. Anom ti kurtina aya. Kasapulak tinapos ko la kurtina, Mare. Sukatak lagi ti kurtina mi. Anya? Innem ti kasapulak, Mare. Ay nawaw, saan ka amaawatan pare? Apay aya amasapul anapuskol ti kurtina yo. Nariga tayo, Mare. Narigat ti anya pare. Aglinabas ti kasinsin mo apuldo iti paraangan mi, Mare. Kat, sigod mat nga iti paraangan nyo ti dalanda, pare. Sa bali nita, Mare. Madlaw ko akas lang mangal alalang iti gundaway. Mangal alay ti gundaway. Mangal alay ti gundaway, tapno makita na ni bakit ko. Anya, sika talaga pare. Tiltila man ngaminan ti mapampanunot mo. Anwam dagitinjawid mo a kurtina, Frankie, anak ka. Sapay nagpupuskaw. Sukatak ti kurtina tayo, nana. Kano kasuksukat lang ni bakit mo? Kasapulan tayo nga ron tinapuskul a kurtina. Anya? Tulungan na manggi dinanang, tapno nabibit amalpas. Ay, diyakamukan ka. Nagadulakit din nga mom.
Tamno saan nga agbaligi deta pari Puldo iti plano na kinibakit ko. Pagan ano ko man ni Puldo ti asawam. Di yu ka di madlaw nanang. Agkaralabas iti paraangan tayo. Anya nga itam mo, ang mga nupudno ti atap ko ang mga alalaang iti gundaway. Tapno makita na ni bakit ko. Ay, agraman inosente a tao. Mairaman pa yon iti kasta kapanunutam. Sino katan niyo matgayam ti kortina dito'y balay, nanang? Saan asyak tinang sukat kadagita, Layla, nakaw? Di yu ibaga ni Frankie, nanang. Isungag paiso. Iti anya ka no ama kagapo. Kay lablabak laang dagi jay Amo na, ngamjak amo no anya launa iti pagdandanagan na. Pagdandanagan? Agraman ni Puldo nga inosente a kalukaran tayo. Pagpanunutan na pa'y iti dakes. Anyat kayat yu asawan, nanang. Atapon na asikati makagapaw. No apay nga agkaralabas ni Puldo iti paraangan tayo. Ay nawaw. Kat no sigud mat adalan ti paraangan tayo, nanang. Isumat ti kunak, ngam saan ang makaawawat day ta Frankie. Ipilit na ti amuna. Agtugaw ka man tagsarita tayo tinalapat, Frankie. Di tugaw. Asino tinang ibaga asukatam ti kortina tayo? Di ka di makarik na, Layla. Makarik na? No, maragragsakan ka mat, no kasta lumablabas na dya pari Puldo iti paraangan tayo. No kasta. Pudno gayam tinaibaga ni nanang kanyak. Agraman ni pari Puldo nga inosente kat pagpampanunutan pa iti dakas. Anya nga itam mo, ang mga nupudno ti atap ko, ang mga alalaang dadya pari Puldo iti gundaway tapno makita na ka. Ay awan mon, Frankie. Siyak pa yung timabain iti kasta nga aramidam. Makitam dayta, Frankie. Gapo iti kalukwam. Nagapa kayo laki nga road iti asawam. Saan akalukwan da ito, nanang? Ay nawaw, taikalin tagampay lang amin. Kasano nga road no pudno maganta atap ko? No pudno ti atap mo. Diada ko man tinakita tayaw. Ay, amu kung ti style da kita tattao, nanang. Ay na, Frankie aya, managsuspit sa kalaunay mo tanak ko. Tay kunada nga road, prevention is better than cure. Ay na, jakamukan ka. Mabit lang. Ni Puldo man inti lumabas. Kasaritak man. Kita ba, di ka agar aramid iti pakay babainam. Mabit man lang, pare Puldo. Siga mga pare Frankie. Adda ka dit ibagam. Agpudno ka man kanyak, pare. Kursunadam ka din ibakit ko, ha? Anya? Ibagam ti pudno kanyak. Kasanumatan na ibagam ni kasta, pare. Agkaralabas kayo ti paraangan mi, pare. Iso amakadlawak matan. Ha? Sikagid di mo, pare. Saanak akasi ti pampanunutam. Uray kastuyak lang, ha, pare. At dalat tamot ti prinsipyok ama ko na. Ti bagam gid mangal ala ka lang iti gundaway. Tapno agkita kayo kinibakit ko. Sikagid di mo, pare. Sigod mata dito itinalan miya. Sa maysa. Di ka madanagan, pare. Tasan ko ngagawan ni bagat mo. Iti kastoy pa nagruprobak. Ipagarup mo magustuhan nak ni Layla bagat mo. Sa maysa. Adda ka matin nga asawa na. Pagan anunak ngay. Ay na, talaga maruruda kun ka, Frankie. Nalabasan ti kasta pa nagpampanunot mo. Sana man ngagsuspit siya, no awan tinakita. Nakitam ka di nga dadakas nga aramidin me, ha? Saan pa'y? Madlagayam. Anya nga rudam mo ngay bakal, ang mga no adater aramidin nyo iti malikod, ha? Ay na, agsardeng kan. Talagang agburburk ti darak ken kay ti kasta nga aramidam. Mangibabain ka. Anyamanen ngamin aya ti insawang mo iti asawam. Kasta unay ti unget na pimanaw.
Ay gabay ama, to sumurot kini pari Puldo. Ay nawaw, takas tapay laang matibagam. Mariknak kan madlaw kumalaang nanang. Tiyan niya. Basta, di mo salud-sudin nun niya. Ay na, Frankie aya. Di na man sermonan nanang. Nagadulang arudon ti pampanunutag. Nayunan nyo pa ilaang mo't. Kita ama, amangan no day tapay ti makagapo, nga isina na ka ni bakit mau. Ay nawaw, naan-ano ka kasing Puldo. Agkal kalingatan ka mo. Makapadanag mo tayo paring Frankie kasing sinjona. Apay ka di kasinsin. Atapon lang arod ako rusunadak ni bakit na. Nakunana pa yung agkaralabasak iti paraangan da. Tamangal alak kano iti gundaway. Tapno agkita kami kinibakit na. Ah? Ay nawaw. Kastamot lang tinakunana kanyak idi na minsan nga imay dito'y tersena. Hunay na itatao. Pagsuspitsa na mo tayo. Ano samlatan kasinsin. Tinapatag, amom nga awan dakas nga aramidong. Umayak man, Mari Jonah. Si kamot gaya, Mari Layla. Anya ti umay mo gatangan. Sa anak agumatang, Mare. Adda ka di parikot mo, Mare? Ay, makauma da dya Frankie, Mare. Managsuspit sa launay. Day tatirigat na, Mare. Siyak pa yan timabain kini kasinsin mo Apoldo, Mare. Awan ti rumbang apagbain na, Mare. Awan mo ti dakas ngay naramid mo. Managsuspet sa laang ngamin nila kay mo. Siyak lang timauma, talaga sinaak da dya Frankie, Mare. Ay saan, Mare? Di mo aramidan ti kasta. Ay, makaringreng tumat ngamin, Mare. Imbagak met asaan apudno ti atap na. Gamay na, Mare. Di nakpatyan. Maturugak san dito'y ayan mo, Mari Jonah. Sigurado ka, Mare? Wen, Mare. Ay kat kay kayat kumanin, Mare. Tapno makapag-istoryata manan. Ang kasanungay no umay nila kay mo. Ay, jak pa'y kaya ti agawid. Ang mga noan niya pa'y ti mga aramid ko kankwana. Mabiit laang nga rod. Mangrikepak anasapa tapno makapag-istoryata. Nabayag mo tin asaan ta nagis-istorya. Tabisi tamat ado ha. Agyaman aklaunay, Mari Jonah. Nataktak ka pa ikit din, gapo kanya. Okay lang kanyak, Mare. Si kakit di mo. Bumawi aktukan ka, Mare. Rabiin, yung di mo tinagawid dahi ta alayla. At daytayan ti kumare na. Kanya tar aramidin na itayan ni Mari Jonah. Bayang pailaang tapno makapag-relax. Na, Sigurado matlaang nga agapa kay tumanan no agawid dito balay. sa dino tinang idulin na nyo iti flashlight. Ay sos, di mon panggapan ti mapan iti ayan na. Inton kwan karkaro amarurod kun ka. Agruam dahi ta tawa. Ay di kagungat tabasol mo matlaang. Managsuspet sa kantumo nga may. Naimbag abigat mo, Mare Layla. Mala, agtugaw ka, tagkapeta pa'y. Agyaman aklaunay, Mari Jonah. Napuyatan ka paikit din, Mare. Wen tadumat nga minti istorya tay di rabi, Mare. Ni, aguray ka. Nimot pare Frankie ti sumungan. Sigurado asi katigagara na, Mare. Naamon na siguro adito'y balay ti ayan mo. Di kat makauray nga agawid ah. Kailiw na ka siguro, Mare. Ay, awan na tamok dita. Ala, rumwar ka kit di, tamapan mo kasarita. Amangan no nakaamirisin nila kay mo. Ituloy tanto ti agistorya, kalpasan ti panagsarita yo. Apay ngay may kapailaang si ka Frankie. Sorry nga minan abakay. Basol ko may. Awan madadaol tinasayat alinangan tayong agkakalugaran no agraman inosente kat pagpanunutam iti dakas. Saanin bakit? Pasensya ka no inikak iti dakas aka ipapanandag iti nakita.
Ay kat nasaya at ano nakaamiris kan iti bidot mo. Tani, nakababain ti kastangar aramidam. Uwan nga rod bakit? Sabi lang ko mata mapakawan na. Mapan ka iti ayan da paripuldo. Dumawat ka iti pamakawan kan kwa na. Mabayinak bakit? Mapan ka, wano? Uwan bakit? Mapanak kita yan na intun madamdama. Apay nga inton madamdama pay laeng. Mapan ka itan. Sika tinagaramid iti kalukwan. Iso arumbang laeng a dumawat ka iti pamakawan na. No aramidak dayta. Mapakawanak nga tamot din bakit? Pagsaritaan tanto ti may papan iti dayta abanag ijabalay. Ay, nawaw! Di mo ikan iti dakas akay papanan dagiti makitkita. Nang runa no saan ka sigurado kan awan ti ebidensya. Ta mga no dayta ti pagrugyan ti saan a pagkikinnaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw. Kapim lang matitinimplam ising bakay. Agtimpla ka mat iti kapim Kabailam dayta. Saan ka matabaldado kat? Na, apay na pulot ti ulom kat bigbigat. Di mon saludsudan, no apay. Awan mat amo kabasol ko bakit? No agkapi ka, agtimplakan. Saan akum kumporme ti lawlawatam dita? Apay nga roda na pulot ti ulom. Ibagam ngamin ano apay, tapno amok mat. Ay agsardang ka, si ka Orlando. Saan asyak ti kasta-kasta Jak amokin ka bakit? Pumanaw ka iti sangwanak, tamas asarak iti panagruprupam. Alawanan, pumanaw akon. Di ka nga roda nagungungot, kababain ka nagiti karuba. Sika magayam, Orlando anak ka. Nakaumay ka mat. Adaman kayat ko asalunsudan kada kayo nanang. Anya day ta anak ka. Kastoy nga men, kalat nga agungungat ni bakat ko itay. Naklatak taawan mo't amok abasol ko. Di ka pa'y nairwam aya. Ang mga no-red tide na. Saan matasigo da kastya nanang? No awan ti ambom abasol mau. Anya kumangay ti pagdanagam anak ka. Sa anak namin na nairwam makas niya ni bakat ko nanang. Maikawak laeng, saan nakmutan nga itim-timpla ni ti kapik? Saludsudam, no anya ti parikot, anak ko. Di namat nga rod ibaga. Ano sa makulitan ta isulaang ti makasungbat iti saludsud mo, anak ko. Sa dino ti papanam ising anak ko. Iti ayan ti kumarik tatang. Nagapa kayo kaday kanila kay mau? Marurudak iti day nga Orlando tatang. At ti basol ni Orlando aya. Basta,
Ibagam ta mga na maitulong kao. Awan ti may tulong yu iti parikot ko ita tatang. Maalapay mat siguro iti nasaya ta saritaan. No agawid da nga Orlando, ibagayo alabaan na dagiti kawus na. Anya? Agkanya-kanya kami itan tatang. Ay, sana nasaya at ti kasta kapanunutam ising anak kao. Sige, mapana kong tatang. Tibilin ko di yu liplipatan nga ibaga ka ni Orlando. Ay, nawaw. Nakaumay ka man, Mari Iseng? Mabalin ti maki-standby dito'y ayan mo, Mari Puring. Ti kunam kanya kat aglaba ka ita, Maray. Kumaa, ngam si madutak iti nakitak, Mari. Ha? Ada nga nakitak iti Facebook itay, Mari. Anya day ta nakita, Mari Iseng? Ladawan da Orlando kanti ex na, Mari. Ah, si kakit dimot, Mari. Kita hakman ti ibagbaga, Mari. Aday ta ni Mari. Kitaam nag-sweet da saan ka di? Ah, aywan nga agpaiso, Mari. Nag-sweet da iti day taladawan. Agsilselo sak, Mari. Ah, aguray ka. 8 years ago, kunanamat, Mari. Uray pa'y 10 years day ta, Mari. Agselo saklat ta. Ah, ay awan mo, Mari Iseng. Sa dinutayan ni ising tatang, jakmat makita di balay. Napan itayan ti kumari na. Aging gaita kat saan pa'y matanagawain. Nasakit siguro tinakam na kanyak tatang. Madamag kuman anak kao. Nakana iti saan nyo anang kinaawatan na iti asawam. Awan mo't yamok tatang. Mayat kami matitikalman. Matlagayam. Anyagay nga ta, ti pagpupungtutan na. Itayag sa palangan ng rugi day tatatang. Mas dawak, takilat nga agung-ungat iti nakariingak, kat awan mat ammo kabasol ko. Ay, babae at talaga. Awan ka di tinadakamat na kada kayo, tatang? Awan mat isungbat na iti nagsalunsudak, anak kao. Ngala, bayan tayo pa yung tatang. Adala siguro na dagsen na pagdaldalanan na asaan na amay baga. Nasayat may tanagawid kan ising anak ko. Kaya't kung tiagin na natatang. Ay nawaw, mangantayo pa'y Nagluto nila kay mo itinaimas asidaan tayaw. Sa anak mabisin. Ala nga menti pagpupuntutam ay anak ko. Basta, nagipanganak ko iti ayan damari po ring itay. Makan kayo kit di matang. No adda parikot mo, pagsaritaan nyo anasayaat kanyo Orlando. Sana kasta lahat-latan nga agungungat ka. Marurudak nga ron, tatang. Anya ti makagapaw. Ibagam tapno amumat ni Orlando ti aramidan na. Apay ngay bakit? Inruar mo matipungan kan ulas ka. Manipo dita, iti salas ti pagturugam. Si kakit di mat bakit? Ada ka di pa'y masapul mo, tairwar kon? Saan kumamot na kasta, bakit? Sa anak ang makaturog iti salas no ko Parikot mo daytan. Ay nawaw, anya kalakit din bakit? No awanan ti ibagam, pumanaw ka ni ti sangwanak. Apay, aya kasta ka. Awan mo't amo ka nagapaan ta. Di takan, kaya't kung tiyagin na. Please mo't bakit? Sa anak laki di makaturog no kasta. Apay nga dapay laeng iti basket dagiti bado ni Orlando, tatang. Inayon mo na labaan, anak ko. Saan ka di nga imbagak kada kayo nga agkanya-kanya kami pay laeng, tatang? Isumod lang aglaba ka. Badok lang ti labaak, tatang. Ay nawaw, lukas talakit ya kanayaw ang mga no sinaan na kati asawam. Di sinaanak lang.
Uray pa'y agsubli iti ex-girlfriend na. Awan ti bibiyang ko, tatang. Anya ti kunam? Uray makisinublan dayjay nga Orlando iti ex na, tatang. Awan na sakit a bakrang ko. Intol kuan sinaan na ka na talaga. Kat, kumusta kan, Mari Iseng? Kastoy lata, Mari Puring. Di mo iba ka ngaging gaita kat agselselos kapay lang itinakitam aladawan, Mare. Uray asino matamare. Agselos no kasjay ti makita na. Nabayag mo tenday jay, Mare. Ay na, kasla kayat ko ti agsangit, Mare. Ay, madi Mare Iseng. Nasakit launay tiriknak, Mare. Apay ngamin nga agselos ka, kat nabayag mo't nga rudan day jay, Mare. 8 years ago day jayan, Mare. Uray 8 years ago dayjay aladawan. Masaksak kita naklata, Mare. Anya ko matipagsakitan tinakam mo, kat si kamatiin kalay sa ni pare Orlando, Mare. Sa maysa, account mo ti ex nila kay mo tinang kita am itiladawan ng ibagbagam. Apay nga minadida idilit kat nabayagan a panawon dayjay. Sa maysa, saan kayo pa'y nga agam-am mo ka ni Orlando idi na ipus dayjay aladawan, Mare. Agsarita taman, Orlando. May papanitan niya tatang. Maumitay awan ka. Nadakamat ni ising kanyak. Anya na ita tatang. Ti ko na itay kat uray subyam ka no ti ex mo. Ex? Asino ka no nga ex tatang? Awan nadakamat na anagan. Miso siguro ti makagapo no apaya na pudot ti ulo na ken ka. Awan mat katetiks ko nga ex ko, tatang. Amo pa'y anak ka. Nakmet amaw no apayakas jay tinaibagan ay tay agsapa. Ang amom tuman, anak ka. Iseng, anak ka. Nakaring ka kadipay. Apay ka di, tatang. At ako makayat kung ay bagakan ka, anak ka. Anya ti ibagam, tatang. Kasi nila kay mo iti salas. Ay nawaw, apay amaasyan kayo kan kuana, tatang. Malamlamen iti salas. Deserve na day tatang. Ayunay ka na, anak ka. Di mo urayan ang maupay nila kay mo. Manungal dawan nga iti salas ti pagturturugan na. At naglawa mo ito'y silidyaw. Basta, jak kayat amaturog ni Orlando iti silid mi, tatang. Kumusta kayo ngayon iti asawam, Orlando, anak ko? Saan kami pa'y ngarod nga okay na nang? Ay nawaw, saan kay amaawatan? Jak pa'y ngamin nakasarsaritan ni bakit mo kahit? Jak ngarod ammo no niya ti aramidak na nang. Di namat ngarod ibaga no niya ti parikot. Sa anak mo ta mamad to. Kasta talaga nagiti babae, anak ko. Ada siguro tinakita na dita, di na nagustuhan, iso kasta. Di namat ngarod ibaga no apay. Tap no amok kumamat ti aramidak. Ay wumlata, anak ko. Maay-ayon to ka day. Sa pala kumaana nang. Sigurado na ita, anak ko. Gagangay iti babae. Narigat ti kastoy na nang. Kalat nga agungungat na jak mat ammo na niya ti makagapo. Manusam lata, anak ko. Tinapatag kat saan nakaakab-kabilan. Kan isuksukat. Ammo ko na nang. Mapanak itayan ni Mari Puring. Amangan no adanadakdakamat ni bakit ko kinkwana. Mabalin ka ditag sa ludsod, Mari Puring? Nasaya at mat ta napanunot mo tiin may pare Orlando. Adda kumamat kayat kung ibagakin ka. Saan ka mat ngamin amaranranaan? Anya ti ibagam, Mare? Si Kapay ati umuna.
Anya ti kunam asaludsudam, pare. Kastoy ngamin, Mare. Apaanak ni bakit ka ajak met ammo ti makagapo? Saludsudag ko man, no? Danadakdakamat na ken ka, Mare. Day tamot lang ti kunak nga ibagakken ka, pare. Ay nawaw, naimbaglagan nadakamat na ken ka, Mare. Ala, ibagamon, no? Nya ti parikot na. Tapno amok ti aramidag. Dumngag ka na imbag tarugyak ti agistorya, pare. Kastoy nga men, pare Orlando. Nakita na kano ti picture yo iti ex mo iti Facebook. Picture? Jay man in post ti ex mo aladawan yo 8 years ago, pare. Ladawan, 8 years ago, kunam, Mare. Wen, isaw ti pagsilsilusan na. Ay nawaw, nabayagan na jay, Mare. Isumat ti kunak, pare. Masaksaktan latta ka no. Sa maysa, no ni Rose nga ex ko tidakdakamatan na. Nabayagan na di aladawan. Diyak lang amoy ti dadya nga ex ko. No apay di na pala indilit. Saan na siguro na ma-open ti Facebook na. Nalabit akasta, pare. Sa maysa, saan ko pa nga amo ni ising ide, Mare? Day tapay ti maysa, pare. Saan kayo pa yung agam-am mo idiin post na ex mo day di aladawan yo? Pagsilusan nakit din. Ay nawaw, an-anwam na kita asamong, Orlando anak ka. Ammo ko tatang. Ammo ko no apayakas jay ni bagat ka. Anya ka na ti makagapaw. Pagsilsilusan na kano ti ex ko. 8 years ago tatang. Nakita na ngamin tiladawan mi iti Facebook. Ana i-post 8 years ago matlang. No, 8 years ago. Saan kayo pa nga agam amoy day? Sana talaga tatang. Kat no 6 years mi pa lang iti anak yaw. Ay, na yan na dyan nga isay. Ladawan lagayam ti makagapaw. Wan nga ron tatang. Makaisamak nga ron itay agis istorya ni Mari Puring. Kunaklakit din anya ti makagapaw. Na yan ay taladawan 8 years ago. Wan nga ron tatang. No apay mo't ngamin, saan pa nga indilit ti ex ko. Isupay kit din ti pagapapaan me. Mala, anusam nga ay aywan ni bakit mau. Simple lagayam ti pagsaksakitan tinakam na. Nalakalaang nga masulbar na ita anak ko. Bakit? Sabong parakan ka? An-anwag ko madagita asabong, Orlando. Saan mo't ang makanday ta? Sorry nga minan, bakit? Diyak amo ada jigayam aladawan ti pagsaksakitan tinagam mo. Asino ti saan ang masaktan no kas jay lang? Amo, bakit? Saan asyak ti nakaigam iti daya nga account ti ex ko? Diyak nga rod amo no apaya di na pala i-delete daya aladawan. Di ba ka makit di? Kay-kayat mo mat? Di ka ka rin agselos, bakit? 8 years ago na jay aladawan. Saan ka paimot nga am-am mo ini? Sa maysa, awan pagdanagam. Tas si kalaang ti babae iti biyag ko ita. Pudno? Uwan bakit? Isungaro da si kati inkalaysak, tas si kati ay-ayatag. Aging ka ita, si kalat ti ipit-pitik ti puso. Ala, wanan. Mabalin mo ti maturog iti siled ta. Ay nawaw, agyaman naklaunay bakit? Ay ayatin ka unay-unay, ising bakit? Ay nawaw! Normal laeng iti may sa relasyon ti panagselos. Kat kas agasawa, rumbang laeng apagsaritaan yu anasayaat. Iti kasta, kat saanan adumakal ti isyu, kat masulbar adagos ti parikot iti nagbaatan yu. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat yun, nanang. Anya tiyo may yugatangan. Ikanak man iti tinapay kan kape janais. Anya akapi kan tinapay, nanang. Uray, anya ditan. Mabit lang nga ron tamang isuputak, nanang. Agawa, ama. Daytoy ka dilang kigatangan nyo, nanang. Ay, wan, day talaang. Adto yun, nanang. Agyama, nak. Ay nawaw, di naman ang binayadan, tiinala na. Good morning, Mari Janes. Ay, kastamat kan ka, Mari Nena. Gumatangak man iti 1 kilo nga asukar, Mare. Kasla naliday ka, Mare. Apay, ano ka? Ay, dangarod parikot ko, Mari. Anya ti parikot mo, Mari Janes? May manan ti katuga nga kababae dito'y tirsenak itay, Mari. Kat, nangalamanan iti lakom, kasta ka day? As usual, Mari. Di naman ang binayadan. Ay, nawaw. Singiram, Mare. Narigat ti kasta. Logi negosyo. Hawan nga rod, Mari. Sapay naggapupay itilon ti daduma po unak. Ilistam latta dagiti alalaan na, Mare. Tano ka, singiram to. Awan malugi ka ano ka na yun adawatan na tilakaw. Sa rino tinaggapo ang mercy bakit? Ay nawaw, di mo ka di makita ti tinapay kan kape nga insangpet ka dulpaw. Di mo ibaga anapan kamanen na nga na iti tersina ti manugang mau. Di bali takwarta mo ti anak ta ti daduma ang nagpuunan da. Kaya't asawan day ta, adda karbengan ta amangala. Rukas ta kanayaw na mga numauma ti manugang mukin ka. Pangrugyan to day ta, di sana pa nagkikinaawatan. Padasan na, ti agreklamaw. Ay nawaw, malugi ba't piman ti tersina na nukas ta. Kas na kunak itayan. Sigurado akwarta ti anak ta ti daduma ang nagpuunan na. Isungano anyaman ti adda iti dayjay atirsena. Adda karbengan talakay. Apay, agpaabak kakit dain iti manugang mau. Rumarak be, anda mapan ko gatangay. Dawatem latan. Apay pailaang agbayad ka, ke manugang mo may. Anya ti umayo gatangan, tatang. Anak di pa'y sardinas, Janes. Ay, ado pa'y tatang. Mano ti gatangan niyo? Ikanak iti dua anak kau. Adaw iti bayad kau. Agyaman naklaunay, tatang. Daytoy laang ka di ti gatangan niyo? Way, day talaang. Umayak tumanay no ada masapul may kaninanang yaw. Ay, wan kayam.
Inlistam ka na tinala ni nanang yu itay. Ay, uwan tatang. Kinapudno na. Naurnungan ti utang ni nanang. Bayadak taw no maalak ti pensyon kaw. Ano sampay lang ti aguray, Basta no adna ti umayalaan ni nanang yaw, ilistam latan. Agyaman aklaonay tatang. Narigat no ipadawat mo ti lakom anak kaw. Malugit ti negosyom, Nasaya at gayam ti katugangam alalaki, Mari Janes. Ay, uwan mare. No ni tatang, awan makunak. Tilaang babae akatugangak ti talaga amad di ti ugali na. Ay nawaw, narigat ti kasta, Mare. Naimbaglakit di Tauray numalasak iti katugangak a babae. Makunamot anagasatak iti lalaki akatugangak. Madlaw anasaya at ni Tata Dulpo, Mare. Ay sobra mare. Awan ti makunakken kwa na. Wan gayam, ammo ka din nila kay mo ti kastangar aramidan ti katugangam a babae, Mare. Saan pa'y nga rod mare? Saan ko pa'y istorya kan kwa na? Jak ammo no makadlaw metten. Ay na, no siyak ti sika, ibagamon iti asawa, Mare. Amang adda maitulong na tapno masulbar ti parikot mo. Saan pa'y nga ita mare? Ibagak to no saan unay abisi nila kay ko. Tapno saan nga isupay apampanunutan na. Naibos magaya man ti sabon na para laba. Dahil ginatang ko nga'y bakay. Naibos malaangan. Mapan ka man ni Tersena da Janes. Anya abran ti kayat mau. Noan niya ti adda, isulatan ti gatangam. Kanak nga raw ti gatang kaw. Ay nawaw, mamin ano ka di nga ibagakken ka, asaan amasapol nga agbayad ka iti manugang ta. Dawatem latan tapno makatipid tamatlaang. Lukas ta ti aramidag, makatipid ta talaga. Ang malugi matinegosyo ti manugang ta. Masukatan to no agswildo ti anak ta nga asawa na. Ay nawaw, saan anasaya at ti kasta akapanunutam bakay? Agrubat ako, Janis bakay? Agan-anad ka lakay. Wan gayam, anya nga minan di ko na mga ipawit ko? Ay, imarketan naklakay tapno adda may display ti store tayo. Muti nga ro ti listaan. Ipawit kong tulangan iti jeep. Sabadon tumanan na makaawidak. Sikapay lang ti makaammo ka iti ubing, ha? Uwan lakay, di nakampakadanagan. No nabannog ka, mangrikap ka tapno makainana ka may. Saan mabalin lakay? Sayang met no adda customer. Uwan angam kita man talangam. Kumutkutong ka iti bannog ka ni stress mo. Gagangay na alakay. Saan mo't ngamin amabalin sa anak nga agunay dito'y balay? Basta aywanam mo't tibagim. Nadda parikot, awagan naklata, bakit? Wan, no agmarket kay ti maylako dito'y store. Sigurado mga adayo pa'y ti expiration date ti magatang mo alakay. Wan bakit, areglado. Ikanak man iti soft drinks kan tinapay Janes. Ha? Apay akas na ti reaksyon mau. Di mo kaya timangtad. Kat kwarta mo ti anak may ti daduma nagpuunam. Saan akas na nanang? Anya kami na soft drinks ti kayat yo. Daytoy ti tinapay akayat kaw. Jay soft drinks. Tay nangiset no adda. 2.5. Ay nawaw. Naganon ngay nanang. Ay, wan tabirienda may kadagiti kumarek. Alala, agawa am ti mangisupaut. Tay-tay pa'y nga agururay dagi jay. Mabisin ang dalakit day no mabayaga. Di katugangam mo't ababae tinasabat ko, Mari Janes. Mayat mo't ti isem na. Wan tay may mananangala iti lakok, mare. Apay ngamin nga inikam. No saan ko nga ikan,
Sigurado nga ado ti sa una. Amangan paikit din no agiskandalo dito'y tersena. Katawan ni George dito'y balay. Sa bagay. Makapa-stress ti kastoy, Mari. Diyak amo no kasano nga ibagak kanila kay ko. Ay kat ibagam ngaminan Mare. Kasano nga ino panunutan na nga imimutak ti pamilya na. Ay nawaw. Saan matakas jay Mare? Nasken lang nga agsauka tapno mangagdamot ti side mo. Kan tapno baliwan ti katugangam a babae ti kastang aramid na. Padasag tuman, Mare. Di mo laang padasen. Aramidam. Agsaukan, sakbay ang mabangkrap ti tersena, Mare. Ay, anya nga minan ti umay mo ibaga, Mare. Bayadak ti balance ko, Mare. Ay, agyaman ak, Mare. Adamat laangan may gatang kumanan itila ko. Sigurado nga agbayad to ti katugangam alalaki. Naaladan ti pensyon daytay ka. Itay kayo kadipay, tatang? Saan ba't kaday, anak ko? Kasangsangpit ko laeng. Manungaminan tayo utang ni nanang yaw. Nasurok 5,000, tatang. Nung amin daduma, ilibre na dagiti kumari na. Diyak kumaikan ngam kusilapan naktumat. Kan mabutang hak nga giskandalo. 3,000 laeng tibayadak ita. O kailangan kadikin ka? Ay, uwan, tatang. Okay lang. Diyan nabati, uray saan yun abayadan. Bayadak lata at no saan ka malugay, anak ko. Tinapatag kanya kat nabayadan yu ti daduma. Diyan nabati, ilibre kon, tatang. Ay na, agyaman ak launay dyanais. Agyaman ak iti kinaimbag mo kada kamay akatugangam. Anya ti kunam dulpo, binayadam dagiti dinawat ko iti tersena dayjay ajanais. Wain bakit? Hanggang saan na asiningir amin? Ilibre na kanon di daduma. 3,000 laeng ti binayadak. Ay nawaw, apay laeng a binayadam. Gapo, taiso ti maiparbeng. Saan mo't nga imot ti manugang ta? Hanggang no may papaniti negosyo na. Sa bali mo't pima na nasaritaan, anay jay bakit? Ay awan agruam no kastalaang. Negosyo na jay. Awan malugi ti manugang tano basta daw dawat talaang. Awan ti bibiyang kaw, di uray malugay. Ay nawaw, di ka man nagbalin na managing bubukod bakit? Panunutam nga dati apo ka apagad-adalan na. Kasapulan dati kwarta, iso nagnegosyo na. Maalawanan, agsardengkan, nasakitan tilapayag ko amakangkangag iti ibagbagam. Kaslaan na unag mati pampanunutam, Janice, bakit? Kumusta ti negosyo? Lugi nga rod lakay. Naurnong kadimanan ti utang? Wan lakay. Ninanang. Apay ni nanang? Di na kumaguraan alakay. Di pa'y ngamin nga ganano sak. Ala, ibagam kanyak no niya ti parikot ka ni nanang. Sakto, ti makisarita kan ko na. Tunggal umay dito'y tersena kat daw-dawatan na lang dagiti lakok lakay. Anya? Okay lang mat kanyak no dumawat ta inamket nga rod. Tijak laang kayat. Kana ayon mat tanakas jay. Anya? Naimbag ko tain inutan ni tatang abaybayadan ti daduma. No umay tumanan, di mo nikan. No makaungat ngay. Siya ako na mismo ti makisarita ken kuana bakit? Adala ko machinelas, Janice. Ay, adananang, pasensya kayon takas basis ita. Ay nawaw, te kayat mo ka di asawan kat nasken nga agbayad uwan nanang, nakaimimot ka launay. No agsasao ka, kasla kwartam tinagpuunan San matakas na nanang? Malugi akmat ngamin, no kanayon kayo adumawat.
Ti bagam kit day, imot ka. Nuhapay lang asik ka tinaasawa ti anak kaw kat imot ka mat. Dita ka manlangan. Awan sirbe mamanugang. Kumusta tilakad mo lakay? Adda ka din nakasarita makadwa mga agtrabaho? Ang damot kit di. Agore ka. Apayakas ta tilangam. Nakamisot ka manan. Imay ni nanang itay. Kahit anya manan ti dinawat na. Kunana amangala iti tsinelas. Ngamjak inikkan lakay. Dawatan na mo't amin na nalakom. Madingarod ti panagsauna idi saan ko nga inikkan lakay. Imot ken awan kano ti sirsirbik. Ay nawaw, talaga asaan na maawatan ni nanang ti kunada ang negosyo. No may papan iti makan, sa anak mo't nga imot lakay. Ngamno daduma, aglablabas ngamin, tagraman display iti tirsenak, dawaten na. Ay nawaw, anyat na pasamak, mersi bakay. Nakaimimot dayjay amanugang tadulpaw. Ay nawaw, di mo ibaga, napan ka manan di mawat itilako na. Para tsinelas laan. Mamin ano ka day, nga ibagakin ka, asar de nga maun tagdawdawat. Saan mo't nga imot ni Janice? Ang kita nga menta, di mo labsan tagdawat, ta malugi kunak lang aruday. Ti bagam kit day, talaga nga imaut dayjay ajanais. Manuabulan mo't pima na nakastati nararamid mo. Tunggal adaala iti tersena na saan mo abayadan. Siyempre, maumamot aji manugang ta. Si kamad gayam, George Anakaw. Anda ka din ni nanang tatang? Anda iji kusina. Napudot nga raw ti ulo na nag-away. Kaya't ko ang makasarita. Diyak magustan ti panagsasauna iti asawak tatang. Binagbagaak mo't itay. Agam awan denggen na. Kaslasaan mo't ang makaawat ni nanang. Mala, agdiretso ka ni di kusina. Tada kayon tiyag sarita anak kaw. Diyak magustan ti kasdiyang inaramid yun, nanang. Ay nawaw, kanunungan pala ang tidakis nga aramid ti asawam, George. Imot dayjay ajanais. Saan nga imot ti asawak? Naumalaan ka na kayo. Siyak pa'y gayam ti kamaliita. Manuabulan gayam ang nakastati nararamid yun. Ngam itala nga nagpudno ti asawak. Anya kumatidakis na no agdawat kamay. Kat kwarta mat tinagpuunan na. Pangalaan nga'y kumadayjay a Janice iti kwarta na. Nagkamali kayo, nanang. Kwarta ni Janice tinagpuunan na. Tidaduma, naggapu iti loan. Iso asa na mabalin na daw dawatin yung latan nagitilako na. Taad ti loan na abay-bayadan na. Di siya kaon ti dakas. Isaon ti hustaw. Gapo iti dayjay a Janice. Nakaugat pa yan ti anak ta kanyak lakay. Tabagay, ti babasulan bakay. Di mo pabasulan ti manugang ta. Uray si ka, kanunungam ti kasjay a kinaimot na. Sana kinaimot na jay. Di mo ka din naawatan tinakuna ni George itay. Naggapo iti loan ti puunan ti tersi na abambantayan ni Janice. Kaya't asawon na ita, nas ka na bayadan tayo, tanyaman nga alalaan tayo iti tersi na da. Tapno ada ibayad na iti loan. Pweh! Narigat ka di amaawatan na ita, bakit? Alawanan, siya kundi kang malay. Sakbay pa'y nga umadayo tirik na ti manugang mukin ka. Baliwa mo na ita nga aramid mo. Di mo matpiman lugyan ti manugang ta. Ay, mawatam kumamay. Talo si katyaday ti posisyon na. Maragsakan ka kaday, no dawatin da tilakaw, malaman. ala, huwinan.
Mapanak tao iti ayanda dyan is inton madamdam alakay. Dumawatak iti pamakawan na. Kasta, agpakumbaba ka, tasika, ti kamalay bakay. Ay, nawaw! No saan ang napagustuhan ti kayat mo, saan kumanga agsakit tinakam mo. Di ka agbalin ang managing bubukod. Panunutam mo ti padam a tao, tapno saan da agumurakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbag abigat mo, Trinidad anak ko. Nay, apayan anak ko, di ka mutan sumungbat. Sa dino ti ayan ni Julio nanang? Ay nagrubwatan anak ko. Anya? Apay, ada ka di masapol mo kan kwa na. Nakasapsapa mutan nanang. Tala 7 nga agrugi ti trabaho da anak ko. Kat no alas 6 pa lang matiagsapa nanang. Dayta ka man ako na kaun anak ko. Ay nawaw, adalakit di kalukwan nga aramiden da dya Julio. Relax ka lang ka day anak ko. Bigat anapudot ti ulam. Makadlaw ako nanang. Nay, si kamat gayam Mari Trinidad, naimbag abigat mo. Kastamat kan ka, Mari Hilda. Anya ti umay mo gatangan, Mare. Saanak agumatang, Mare. Ne, apayan, Mare? Kasla, saan ka matan ang makaisang? Apay, anyat napasama kaya? Makadlawak nga rod iti asawak, Mare. Ay nawaw, anya manen ayat ti kalukwan nga inaramid day ta Julio, Mare. Kanayon ang masapa arumwar, Mare. Day talaang? Atapag, nga da sa bali na ija office da, Mare. Si kakit dimot, Mare. Para nasapa lang arimor, ada-adago sa balinan. Kasano nga rod, no husto ti atap ko, Mare. Kasano, no adda talaga kasinsin-narak na ijay, Irwar mo man kit de dagiti kawis nila kay Mau Trinidad anak kaw. Amangan no adda ti maalak nga ebidensya dito inanang. Ay nawaw, ebidensya. Tulungan nakman kit di. Pakirwaryo dagiti nagsukatan na iti siledmi. Anya, agawaan yu, tama nga no pawidan dayjay. Nasken amalpas ti panagimbestigak sakbay nga agawid dayja tao. Ay naanya aklase aya ti ebidensya asapsapulam anak kaw. Ebidensya, apud no ti atap ko nga adda babae nila kay ko. Iso akanayon ama sa parumwar. Ay na, awan ano kasta. Day tanto ti pagrugyan ti sanyo apag kinaawatan anak ko. Ay gayam, di yu manan ibagbaga iti asawak ti may papan iti panagim imbestiga ka nanang.
Ang mga numaylaw anyon tumanan nga gistorya ken kuana. Di Julio ti sumungad anak ko. Ilakyo pa'y laang tiri daw nanang. Ay nawaw, nalabasan ti kastang aramidam anak ko. Ilakyo pa'y laang, tadyak na isubli dagiti kawas na iti aparador. Ang mga numakadlaw ti loko. Ay, jak amuken ka anak ko. Aramidan yo latan ti bagbagak nanang. Di yo pa'y iluklukat. Syaktun ti mangilukat inton madamdama. Ala, sikat ti makaamaw. Gam kita Di nakiramraman kadagiti kalukwam. Nalawag ka day? Wen nanang, relax kayo laang. Sa anak nga ag-recruit iti kadwak nga agimbestiga. Kabailak day to'y nanang. Apay na kabaybayag ka may lukat itiri daw, Trinidad bakit? Ay, kwala kay. Sa paya agkalkalingatan ka. Adda ka di parikot? Ay, awan matkit di lakay. Kinapudno na. Kaririing ko laang. Si Kangay. Apay nga itaka lang nga nagawid. Uwan taado ti naramid mi a report iti office. Manan? Katuwan mat. Apay, saan ka amamati? Ala, mudtuyin tabag mo. Agpalas ka matlaangan. Tamangida sarak iti kanan tayo. Itaman paya saan na napulot ti ulong bakit? Awanan ti ado asao. Agawam kit di. Intun kwan, ibabawi. Ay nawaw, nasapa ka mat ang nakariing, Trinidad bakit? Wan ta isaganak ti balon mo lakay. Nalpasen. Anya? Agpilisak lang, tagrubata kon. Nasapa pa'y mat. O na, masapa nga agrogrog iti trabaho. Amo matanaskan nga gagatak. Tapno may promote mo't na tao Di bagam kit di. Ada kasinsin, narak mo iti office yo. Iso akanayon masapa ka. Adala ang maduktalak. Agsagana ka talaga kanyak. Oh, napauli magkamatan bakit? Ay ko, okay akla ang lakay. Ay, nawaw. Sa dinaw ti papanam Trinidad anak ko. Sumuro tak itinalaing nga asawak nanang. Anya, adala ang kayat ko apanagnagan. Ay, masapul aya nga aramidam ti kasta anak ko. Nunasken asumuro takken kwa na. Tapno masungbatan dagiti sa ludsud ko. Aramidak nanang. Amukon, no asino ti babae nila kay ko. Hazel tinagan na. Kasanubat ka amom anak ko. Basta, Hazel tinagan ti babae nila kay ko nanang. Ay, una yan ti kasta. Agpakada ako nanang. Amangan kit dinudyak masiputan ti pagturungan ti nalaing nga asawak. Nakitam ka ni tinakita pare Julio. Anya ti nakitam pare Alberto. Di mo ka tinakita sorsorutan na kanibagat mo. Anya, ita niya kumaaga po sumurot ni Trinidad diti office pare. Eh dati saan tayo nga mo? Nakita ka nagturong iti parking lati tayo pare. Aganat ka. Amangan no agim imbestigamot ton ti asawam. Awan mat kalukwan nga aramidag pare. Amo mat agiti babae. Nalaing dagiti ang sospetsa. Numaminsan, wari tag-tagainap da, panunutan da apod no. Huwag ngagpesaw, at dakat madlaw ko kan bakit itay agsapa. Makita pare, amang ano aging imbestiga ni bakit mo iso akasta. Ang bayam nga aging imbestiga aging ga akay kayat na pare. Awan pagbut nga, taawan mat dakas nga aramidag. Si kamat ti lumabas, Mari Trinidad. Sa dino ti nagapwam? Di talaang, Mari. Sa dino nga road, Mari. Iti pagtrab-trabahuan nila kay ko, Mari Hilda. Anya? Malagip mo ka tayo na istoryak kan kay di na minsan. Akanayon amasapa arumwar nila kay ko, Mari. Amo ko, no asino ti babae na. Ha?
Sino mat nga iti babae na, Maray? Sino pa'y kuma? Dayjay Hazel Hazel? Hazel tinagan ti babae. Katrabahuan na. Anya? Saludsudam tuman kit di kanila kay mo, Mare. Mabainak namin asumrek iti office da itay. Nagpatingga aklang iti parking lot. Mabalin, alaan na matlaang ti contact number day dya a babae. Tapno nalakaklang ang makontak. Kumusta nga iti napanam Trinidad anak ko? Nabiro kam ka day ti bagbagam nga agnagan iti Hazel. Saan pa'y nga rod nanang? Nagpatingga aklang iti parking lot ti kumpanya pagtrabahuan ni Julio. Sino ba't ngamin tinakadamdamagam nga Hazel tinagan ti babae nila kay Mau. Basta, reliable source ka di mo laang anak ko. Abangan mo no inulbudan na ka no asino banday ta nang idanon kan ka. Ay nananang, maamamok to no asino dayjay Hazel. Ay na, imbis asay sayangam ti oras mo kadagita banag nga awam mo ka-is-iskan na. Mapan ka ki di makipurdiya tapno matulungam nila kay Mau. Ay sana mabalin nanang. Sigurado aday jay Hazel ti makagapo no apay akanayon amasapa nila kay kung ag-report iti office da. Nasaya at matasimmang patkan, Alberto. Adaman ti saludsudak ken kalakay. Ano rita, Hilda bakit? Adda ka di katrabahuan niya ang agnagan iti Hazel? Hazel? Awan mat. Apay ka din. Sigurado ka? Putno ti bagbagak. Abaya. Asino day ta, Hazel? Nadakamat laang ni Mari Trinidad kanya. Alya. Hazel kanu tinagan ti babae nila kay na. Katrabahuan niyo kanumat. Ay nawaw. Awan nagdagan iti Hazel katrabahuan ni bakit. Unay kan. Isumot nga mintin ako na ni Mari Trinidad kanya. No asino nga tamot at inangidanon ken kwa na. Salud-sudam kini kumarim. Basta siya. Awan amamok katrabahuan may ngagnagan iti Hazel. Agkapita pa'y Marihilda. Agyamanak, Mari Trinidad. Anya nga mintay ko na mga umay mo ibaga, Mare. Sinaludsod ko kanila kay ko ti maipapan iti ibagbagam a babae nila kay mo, Mare. Kat, anya nga iti ko na Mare. Awan kanu ti katrabahuan da nga agnagan iti Hazel. Kasano ko mga awan, Mare? Kasano nga awan? Kat no natagtagainap ko kat nga rod. Anya ti ko na, Mare. Natagtagainap mo lang nga da babae nila kay mo? Wen, Mare. Dayjay Hazel ti makagapo no apay akanayon amasapa iti pagtrabahuan na. Ay awan mon, Mari Trinidad. Tagtagainap lang mo't gayam. Saan aya sinyalis dayjay, Mare? No nakitam mismo, mabalin siguro, Mare. Ngam no tagtagainap lang. Day tati saan ko asigurado. Makakatawak man iti dayta Mari Trinidad, Alberto lakay. Apay di kumarim Trinidad bakit? Malagip mo ka daytay sinalodsot ko ken ka idi na minsan nga aldaw lakay? Ti may papan ka di tinadya Hazel? Wan, Hazel kanu tinatagtagainap ni Mari Trinidad a babae nila kay na. Kunak tumot ngamin kan ka. Awan katrabahuan bing agnagan iti Hazel bakit? Ibagag tuman ti may papan iti dayta kan pare Julio. Aywan, idanon muntukin kwa na tapno ammo na lakay. Ken no mabalin lang, ibagam nga ipalawag na anaimbag ka ni bakit na, no apay amasapul amasapa nga agreport iji trabaho yo. Tapno saan nga agsuspit siya jay tao. Kasta ti arabida kinton bigat bakit? Masapa ka manan arumwar ita, si ka Julio? Ay nawaw. Kaslasan ka matanay ruwam amasapsapak arumrumwar bakit? Agpudno ka man kanya? Asino ni Hazel, Hazel? Agin didiam mo ka pay laang. Ay nawaw. Awan amok dita bakit? Iso ka di ti makagapo, no apay akanayon amasapsapa ka nga rumwar, Ni, o sino mo't tinakadamagamit ti dayta?
Di mon saludsudan. Song batam kit diti saludsud ko. Awan am-amok a Hazel. Jak am-am mo dahi ta tao. Si kakit di mat. No sino man tinanghidandanon kan ka ti dahi ta. May salang ti sigurado. Inulbudan na ka no sino man tinanghidanon kan ka. Apay nga rod akanayon ang masapa ka nga rumwar. Saan ka di nga imbagak kan amasapol amasapa ak taad da habhabulag. Kaya't kumatan ti may promote bakit. No saan mo maawatan dahi ta? Ay kat adakan kan Pangaasim ta di kag kasta. Trabahok ti maapektaran iti kasta nga aramidem. Nalabas ba man, tikas jay apa nagsasaom iti asawam, Trinidad anak ko. Ay, no saan ngagpud no, inaldaw ang makangag day jay ahulyo kanyak nanang. Daa, ilibak na pay lang amin. Natagtagainap ko lang arudan. Nakitak idadwa. Ay nawaw, ulitan man ti imbagam anak ko. Nalawag ti nakitak iti tagtagainap ko nanang. Iso akanayon ang masapsapan nila kay ko. Tagkit-kita da iti dayjay a Hazel iti office da. Tagtagainap mo lagayam. Kasta ti reaksyon mo. Wan ta sigurado ak nga adda ti kayat asawan dayjay nanang. Sinyalis dayjayan. Ay, sinyalis ba't alaw-lawa manak ko. Tagtagainap la dayta. Amangan no, daytan tipik to tinalabas apa nagpampanunot mau. No kasta amakit kita mamasapsa pa arumwar nila kay mau. Ngata, nana? Ba't trip kan samat pare Julio? Itay pa yung makatlawak Kasanumat ngamin pare Alberto. Pagsuspetsaan nakit din ni bakit ko nga dati sa balik. Iwan kag peso. Adakat ti na istorya ni Hilda kanyak pare. Istorya kano ni bagat mo kenkwana. Anya reta pare. Anya kumapay. Ti may papaniti babaim. Anya? Wan pare Julio. Kanayon ka kano amas sa parumuar. Idi kwan natagtagainap ni bagat mo nga na babaim. Hazel kano tinagan na. Katrabahuan tayo. Ay nawaw. Adda ayamat Hazel katrabahuan tayo. Tagtagainap na lagayam. Ang lumakapagsao kanyak. Ay na, Gusaritam ni bakit mo pare. Ipakaawat mo nasayat kan ko na. No apayanas ka na masapa kang ag-report dito yung office. Tapno saan nga overthink. Kumkumpurmi pa ikit din di matagtagainap na. Trinidad bakit? Agtugaw ka man tagsarita ta. O anya, nakarik na kamutlangan. Ibagamon tipudno kanya. Tagtagainap mo lang matgayam na jay. Ay, uray pay. Sinyalis day jayan. Sinyalis nga adda babaim. Iso akanayon ka amasa pa rumwar. Bakit? Saan mat nga amin na tagtagainap kat pudno? Natagtagainap mo lang siguro dayta. Gapoy tinalabas apan ang pampanunot mo. No kaya't mo, sumurot ka kanyak ija office inton bigat. Apay kumapay laang? Tapno si ka mismo timang panagnag nga awan katrabahuan mingagnagan iti Hazel. Ken tapno agsardeng kan. Ngamin, apiktadon ti trabaho iti kastangar aramidem. Sige, lakay. Kasta ti aramidag. Pasensya kan, no naapiktaran ti panagtrabaho mga po kanyak. Inton maminsan, pangaasim sana kumpurmi ti pampanunutem, tatrabaho lang ti gagarak iti office, saan atapno agbabae akas iti pampanunutem. Ay, nawaw! No adda parikot yung agasawa, pagsaritaan nyo anasayaat. Iti kasta, saan ang madadaal tinasayaat alinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sigurado kayo kadiasan kayo nga agkapi, tatang? Sa aray, mayla anak kao. Agawid akaon. Nasapa pa yung tatang? Agawid akaon sakbay paya sumangpag tinalaing nga asawam. Aging ga ka di itakat kagurayo ti asawak, tatang? Ay nawao, saan ka dayan ay magakken ka? Ajak kayat ti manugang agtatakaw? Nagbalbaliwan ni Jojo, tatang. Ay, awan lat amaw anak kao. Awan mati makita ka pa nagbalbaliw ken kuana. Sa dino tinagapwam si ka Jojo? Di talaeng may labag. Ay nawaw, sa dino adita? Di mo ibaga nga damanan inaramid mo akalukwan? Si kakit di mat bakit? Kalukwan na tagos ay. Apay nga rod akas tatilangam. Sapay, ada sugat iti rupa ken tumang mo. Nan ano dayta? Ibagam tipod no. Tano saan? Maturog kay Jarwar. Relax ka di lang. Bakit? Agtugaw ka na mga ta. Ada ginatang ko nga pagsangwan ta. Agpudno ka man kanyak, Jojo. Ada samot man ang biniktimam. Di ka nagsaludsod. Agtugaw ka kideng ta pagsangwan ta tilitsyon manok. Aginatang ka. Di na o ti naggapan nila kay mo iti kalman, mayla anak. Dayta ti jakam mo, tatang. Nakita ti sugat iti rupa ken tumeng na iti limabas iti paraangan mi iti kalman. Di namat nga ron iba gano nakaalaan na iti sugat na, tatang. Kompormintumet nga may ti papapanan na. Nalabait nga daman ti kalukwan nga naramid na. Di kay kumaagsaw akas tatang. Di mo kanunungan, di kalukwan tagtatakaw nga asawa manakaw. Agbalbaliw to ka di, tatang. Mas dawak matken ka, ta maanusam ti kasta klase ti asawa. Lusyak ay, jak kaya ti manugang akasta. Mangibabain. Ay nawaw, apay analiday ka anagawid, Carlos lakay. Ada parikot, Susana bakit? Ha? Anya day chay? Nagsayanan ti taraken ta kaldeng. Anya? Inulit-ulit ko abinilang itay talaga kurang. Ay na, amangan mat no adalaang di ta igid-igid lakay. Nga ta bakit? Makita tayon tulat ta ka day. Saan na nga ta tinakaw? Amangan kit dinuin lako nagaya mo ni Jacinto. Wano amangan no pinartitan. Anya jay na dramag ko ang mapukpukaw ti kaldingyo, Carlos. Saan pa ya sigurado na nasita ang atapag at tinakaw dan? Ay nawaw, sayang mait. Sapay duha ti mapukpukaw na na. Anya ti kulay ti kaldingyaw ang mapukpukaw. Brown na na. Aguray ka. Adakat nakita ka kalding aguyod-guyod ni Jojo, di napalabas sa lawas.
Anya, Brown madlaan ti kulor na. no kasta. Talaga tinakaw na ti kalding may na. Ay, sana ka sigurado no ni Jojo tinangtakaw. Ngam sigurado ak, nga iso di nakita nga daguyod-guyod na akaldeng. Kung nagtumit ngamin kin ka, Susana, bakit? Talaga tinakaw na ti kalding ta. Sino nga'y tinangtakaw? Ni Jojo tiyang tatakaw, bakit? At daw witness kaw. Ha? Sino ti witness mo, Carlos? Ni Nana Sita. Nakita na ni Jojo nga daguyod-guyod na kaldeng, hindi napalabas sa lawas. Anya? Dahil tatipod no, bakit? Ang saan tayo sigurado no ti kalding taday jay lakay? No siyak. Sigurado ako ngay so tinang takaw iti kalding ta. Umanayon, tinaibaga kanyak ni Nana Sita. Ay, di ka agdardarasudos lakay. Di ka agpabasol no kurang ti ebidensyam. Kaslao kailang ka. Ore mapukpukaw ti dua kalding ta. Saan akas talakay? Kaya't kulaang ti makasigurado. Kasaritak pa'y nga umuna ni Mayla. Sigurado ang matulungan na ta. Anya ti kunam Sita. Mapukpukaw ti kalding la Carlos ken kapitana. Wen, bukto. Kat amangan no ti manugang mau ti nagsakaw. Ay lawaw. Ada ka di pamanak na kiyaw. Nakita nga daguyod-guyod na akaldeng idi na minsan. Awan ti taraken da akaldeng, saan ka day? Naglukon na siya tao. Talaga siguro wasaanan ngagnakam. Kasaritam tuman di manugang mo. Amangan no ibaga na ti pudnuken ka. Sapay nalaing na siya ngaglibak. Ada ak maawitness no bilang. Kasaritak daw ni Mayla. Isuntulatan ti mangibaga kanila kay na. Ay, narigat ay. Sigurado aguraan na kimanugang kaw no agsauak. Sa paisan kami mo't nga okay iti day siya adyo diyaw. Diyaman nga min amaw ka ni Mayla. Isu pala ang matinakiasawaan na. Ada ka na ni Jojo, Mayla, anak ka. Ada na panan na tatang. Apay ka di? Nadamag mo ka din ti may papaniti kalding na kapitana ama pukpukaw. Kalding? Nilakay mo ka no, ti nakita ni Sita nga da kalding aguyod-guyod na. Anya? Kasaritam tao ti asawa. Nagluko na ti tao. Kalding pala ang mat na kapitana ti pinuntiryan Ay, agsagana day dyan, Jojo kanyak. Talaga nakababa, hindi kas tangar aramidan na. Kung nagtumot nga may na sinaamid ay, ang di nakmat pangpangag. Nagkarimat kanyak ngagbalbaliw, tatang. Kahit itangay, adda ka day nagbaliwan na. Istoryaan nyo man kanyak no anya tinakita yun, Nana Sita. Ay, nilakay mo, Mayla. Nakita nga daguyod-guyod na akaldeng, hindi napalabas nga aldaw. Saan nga nga iso day jay, ti kalding da kapitana mapukpukaw? Sigurado kayo kadi ani Jojo nga asawak tinakita yun, Nana? Ay, uwan. Sigurado ak nga iso tinakitak. Ay, nawaw. Isumat lagayam nga adda sugat iti rupa ken tumeng na idi na minsan anagawid. Hey, narigat at talaga no kasta di asawa. Adda gumura ni tatang ken kuana iti kastangar aramiden na. Hey, mawatak mo ni tatang mo, Mayla. Ay, uray sakmat. Yak makayat ti manugang agtatakaw.
Naimbaglangan ta nasalaw ka dito'y dalan, Mayla. Saanan ang masapol ang mapanak iti ayan nyo? Ada ka di ibagayo, Kapitana. Wan, maipapan iti dakas nga aramid nila kay mo. Pasensya kayo na, Kapitana. Jak amo ti may papaniti day tabanag. Saan ko pa'y nakasarita nila kay ko? Mano ka di ngaminan akalding yun ti mapukpukaw, Kapitana? Dua akaldeng, Mayla. Agparikot nga rod nila kay ikaw. Plano na ngamin nga ilako day di akalding ita a Disyembre. Inununaan damatan. Kasaritak to nila kay ko, Kapitana. Numan pa'y tapod no nga iso tinagtakaw. Siyak ti mismo amang itulod kan kwa na ija barangay hall. Agyaman naklaunay, Mayla. Awan na nyaman na, Kapitana. Saan ko akanunungan ti kasta nga aramid ti asawa? Kumusta nga, Susana Bakay? Nakasaritam ni Mayla. Wan, nasalaw ko di tadalan itay lakay. Anya nga, iti ko na. Saan nakanupay ang nakasarita nila kay na? Kasanong arudan na itangay. Lungit amutan ay iti kalding at tinakaw na iya ajujaw. Di ka kadi madanagan lakay. Mayatmat ni Mayla at tumulong. Sa bagay, damot ket din ninanasita a witness tayaw. Nga oray ilibak ni Jojo ti aramid na. Naimbag mo't tanagawid kan si ka Jojo. Ay nawaw, anom na ita 2x2 bakay? Agtugaw ka? Ay nawaw, aping kami na ya. Agtugaw ka. Tapag saritaan tati may papan iti kalukwan nga inaramid mo. Anya kalakit di mo tan bakay? Agtugaw ka no, di mo kayat nga agdisto to'y 2x2 kan ka. Unang, agtugaw akon. Pudno ka di asikatin ang takaw iti kalding da Kapitana, ha? No kasta, kalding gayam da Kapitana ray jay. Apay adi ka sumungbat? Ay, awan amok dita bakay. Anok kumati kalding da ngay. Adda nakakita kan ka. Asino may? Ni Nanasita. Ti ko na kanyak. Adda guyod-guyod mo akalding idinapalabas alawas. Patpatsimot ni Nanasita kit bakit na jay. Nakapsuta yun ti panagkita na jay bakit. Aniya nga, iti ko na ni Julia o may anak ka o. Imbaga anak ka na, iti pudnokin ka. Ilibak na nga rod tatang. Saan ka nung nga iso tinagtakaw iti kalding da Kapitana? Amuyo pa iti kunana. Nakapsut ka no ti mata ni Nanasita. Amangan no ipagarup na lang an ni Jojo tay nakita na nga oray saan mat. Uy, nabakitan ni Sita. Agam napigsalat tamad iti mata na. Day tamat ti paglaingan ni Jojo tatang. Ti aglibak. Apay nga may nga awan manaknakam na yata. Binulan samat nga iso ti isyaw dito'y barangay tayaw. Katwan matatang. Binulan nga iso ti tapuan dito'y lugar tayo no may papan iti kalukwan. Siyak pa yan ti mababain kadag iti kabarangayan tayo. Ang basol mo matlaan. Iti kadaw tinagdaton kan ka ijay. Isupay lang matipinilay. Kumusta nga'y Mayla? Nakasaritam ka din ti asawam? Wen Kapitana. Nasaya at matno kasta. Kat, nagpudno ka din? Saan pa'y nga rod Kapitana? Saan ka nung nga iso tinagtakaw? Amuna ka din nga da nakakitakin kwa na? Inbagak mat. Tisungbat na. Bakutan ka no ni Nanasita. Nakapsutan ti panagkita na. Iso adakkel ti posibilidad na asan ni Jojo tinakita na. No kasta, marigatan tayo nga rod amang sapul iti agtatakaw. Aramidan tayo ti amin. Tapno maduktalan tayo ti pudno Kapitana. Rumbang lang nga agsungbat. No asino man dayta nga agtatakaw. Mabiit man lang, Mayla. Ada na patang nga ibagakan ka. Anya day Nanasita.
Adan na tibker nga ebidensya tayo. Ay nawaw, saan kayo maawatan, Nanasita? Ay am-amom ni Alex. Wen, apay ni Alex, Nana? Adakin ko na ti ebidensya. Anila kay mo dinagtakaw iti kalding da kapitana. No kasta, nas ka na makasaritak ni Alex. Awan, mapan ka iti ayan na. Adakin ko na ti video kanladawan amang ipanagnag apudnaw ti bagbagak. Agyaman naklaunay, Nana. Itangad dan ebidensya saanan ang makapaglibak pa'y dayjay at Jojo. Mamin, ano ka di nga ibagakan ka? Asa na sakti ng takaw iti kalding da kapitana? Bakit? Nangalaam nga ron iti sugat iti rupa kung tumang mo idi na minsan anagawid ka. Saan nga agbala ni Nanasita? Kan napigsapay laang ti panagkita dayjay. Ay nawaw, bakit ang dayjay ko naklangarudan? Ang mga ipagarot na lang nga sakti nakita na nga oras saan mag. Saan laang ani Nanasita ti witness iti naramid mo? Ha? Adda ni Alex amang ipanagnag apudno ti bagbagan ni Nanasita. Apay ngamin aya, apat patyam na kita at tao, bakit? Adda video kan ladawan nga impakita na kanya. Kaya't mo ka di makita, ha? No nakapaglibak ka idi, tabakitan ni Nanasita witness. Saan kan makapaglibak ita, taaddan video lakay. Tumakder kan, tama pantay ti ayan da kapitana, itamat laang. Jakmat amma kalding gayam da kapitana dayjay, bakit? Kalding man da kapitana, wano saan, kamalilat na tinaramid mo. Ala, agawa am ti tumakder dita. Pang-asim ta, i-delete mo dahi ta video, bakit? Ay saan? Ebidensya da ito'y, tapno saan ka makapaglibak. Ipalubos mo ka dahi, may babain ti asawam. No iso ti pagnak, ma'am, apay kit din asaan? Pang-asim ka di, bakit? Tumakder ka dita, wano, awagak ni kapitana, taumay da kasukunan dito'y balay. Anya nga, itilang sasaritaan nyo ka na kapitana, may anak ka. Imbaglaangan ata nagpaariglo da, tatang. Lukas ta, ada bayadan yaw. Bayadan mo't ni Jojo, Bayadan na ti kalding at tinakaw na. Una yun, dahi sa manugang. Awan samot ang tinasayar nga aramid na. Pasig mo't apakaibabainan ti pamilya tayaw. Awan nga ron, tatang. Luapay nga men nga iso ti pinilim. Anya nga ita, sakit ti ulo mo't ti ipapainakin ka. Shhh! Tangiwat yu, tatang. Amangan numangag ni Jojo. Ad-ada nga umadayo tirik na nakada kayo no kastalaang. Oray, basol na matlaang. Yak kaya ti manugang agtatakaw kunak langaruray. Oh, apaya kasta tilangam Jojo. Gusto ni tatang, bakit? No kasta, nangag mo ti saritaan mi ka ni tatang. Uy, basol ko matlaang. Basol ko, no apay nga dayo tirik na ni tatang mo kanya. Kasjay talaga ni tatang, no dakas ti aramid mo. Prangka na dya tao lakay. Aglalo itatad damanan inaramid mo apakay babay ng ti pamilya tayo. Ikarik ba kay agbalbaliw akon? Iti kasta, saan nakakaguran ni tatang mo? Rumbang laang nga ipanagnak mo. Apod no anagbalbaliw kan. Tano saan? Sinaan ka na talaga. Aramidag ti amin, tapno sana mapasamak dahil ta bakit? Manipon ita, isardang ko ti panagtaktakaw ko. Promise, bakit? Ay kat aramidam di ka agpatingga iti sa ulaang. Ay nawaw! Liklikam ti dakas nga aramid, tapno mayadayo ka iti mabalin apakay sagmakam. Iti kasta, maragsakan met ti katugangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script
ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Di ka moten malmalpas amangan friendship. Amom, Altea. Nag-sweet na talaga ni Rico kanya. Kasanumat ana ibagam ti kasta, friend? When taam mo na ti agap date no kasta nga da papanan na. Saan laang aday ta, friend? Kanayon pa nga agay love you kanya. Day talaang? Saan nga amin alalaki kat kaski ni Rico anya? Ay na, friend. Tapno ibagakken ka. Saan nga amin aswait kat matinaw? Sa bali ni Rico, Altea. Si kakit di ma? Kita, adaman ng ti-send na aladawan na. Adapay I love you na. Para picture laang, sweet adagusan. Anda pa pananmikan ni Anton ita, nanang. Ay nawaw. Sa dino manan, Rico anak ko. Mapan kami man makidjaming. Kasangay kami timay sa agayam Kahit napagsasaritaan mi nga out of town kami. Anya, imbiskit di nga trabaho ka. Makipurdi akto may busan ti kwartak. Dapat mo't bas si tarabati. Kastala ka na yun, Enrico. Awan ti planom iti biyag mo. Awan gayam. No umay tinobiyak diti balay. Ibagayo nga danapatag nga si Kaswa kay Manila. Kairaman nakpayan iti kalukwam. Basta, narami din yung latan ti ipaparamid ko, tapno awan parikot, nanang. Ay, nawaw! Nakasagana ka ka din, pare Rico. Itaypay pare Anton. Ala, agrubat ta karuda na. Agur orayan nagiti gagayim tayo di sentro. Mabitlang ta agap-day takpay tinobyak pare. Ay nawaw, luapay ngamin na di mo'y naramid day ta itay. Umiisip ka pare, ta ag-selfie ta. Tapno adam ay send ko kenkwana. Sika ngamin timbagak akadwak. Anya, di mo'y baga anagulbud kamanan itinobyam. Kapilitan na pare. Nibagak ang birthday celebration ti papananta, sigurado nga ano ti saludsud na. Anya nga ron, ti imbagam kenkwana. Siyempre, imbagak nga napatag nga lakad tayo di Manila. Nagringatan di kasta, pare. Di ka kadi mananagan, pare. Saan ka may raman? Tamok ti aramidat. Alam, umisam ka na. Tapno, gwapo tayo ti picture nga send ko kenkwana. Cellphone mo manantig igamam, pare Rico. Agap-day tak nga muna itinobyak, pare. Narigatan. Luapay ngamin, hindi mo yung bagatipod no kenkwana. Ay nawaw, saan nga ro da mabalin, pare? Kasano nga ro da ma-enjoy mo ti outing tayo? O kasta nga adda pang panunutan. Sige ba? Pare, amom matinobyak, strict to na jay. Wala. Saan ba ta nasayaan nga gulbud ka, pare? Dito ka pa lang, pare, ha? Ag-video call kami kanong.
Agsubliak pa iti silid tayo. No maamuan ni Tessa day tangar aramidem. Sigurado nga agungat na dyan. Kung di-update ka kenkwana ng inuulpod mo't gayam amin. Tangiwat mo pare. Ang mga nadamakang katipulong na kenkwana. Kumusta ka, Enrico? Nasaya at latamat Tessa. Sika nga Kumusta ti trabaho? Nasaya at mat. Kumusta nga tinlakad mo dita Manila? Saan tayo Jordan Alpas? Ituloy mi ka ni Anton inton bigat. Nakitam ka nila iti insent ko aladawan mi ka? Wen, nakita. Saan mat amasapol nga ag-send ka iti picture yo? Adamat pa nagtalag ko kan ka? May mayat latamot agi sendak iti picture tapno makitam. Okay, sikat ti makaam mo. Ngala, agpakadak nga rodan, tadapay napatig nga ramitan mi. Okay, agan-anad ka dita ah. I love you, Tessa. I love you too. Ay, sus. Mayat man ang tiisam ti best friend ko Wen tanag-update man ang tinobyo. Sweet talaga si ka. Pudno nga tamat laang, dagit ibagbaga na ken ka? Iti anya ko maagapo nga gulbod kanya, Althea friend. Kita amday to aladawan friend. Ha? Kaipopos lang ti maysa kadagiti gayem na itay. Adapay ti kadwa na babae. Amangan no throwback picture laang data, friend. 2 hours ago mat. Amangan mat no outing tinapananda. Saan apudno nga adain lakad da iti Manila? Saan mat siguro? Ay na friend, ita apanawan, uso ti kasta. Sweet da. Amuda ti ag-update, ngam agul-ulbud da mat gayam. Iso asika, di ka agpalpalo ko friend. Anyang aminan tinagan ti kasinsin ni Rema, akadwa na pare Anton. Ni Hana? Hana ka di tinagan na pare. Napintas kan sexy si ka. Ay nawaw, di ka agararamid pare. Ket po naman, sapay nagpudaw. Ay na pare Rico, at danubya mon. Di bali anta, di nang tumamuan pare. Anya, ulbudam lang arudan, lukwampay. Saan ko matalokwen, pare? Anya nga ron ti kayat mo asawan, nayunam laay. Oh, naalam pare. Agsarling ka man pare, hintun kuan mamuan ni Tessa. Hindi na mamuan, no di may bagakin kuan na pare. Oh, iyam amunak man ket di tida dya babae. Si kapay lang, ba't nga danubya na ti kasta pare. Ay nawaw. Bigbigatan ang nakaisam ka dita, friend. Asino mat nga mintisaan amaragsakan iti nobyo akas ka ni Rico, friend. Kita nag-update manan. Nan, kita akman? Oh, aday ta. Gwapo, saan ka di? Aguray ka. Familiar kanyak ti background Ha? Anyat kayat mo asawan, friend? Aywan, malagip kon. Saan mo't nga iji Manila dayta, friend? Ha? Saan Manila dayta, kunak? Anya nga rod? Kat no ijay La Union dayta, friend. Amangan mo't no ijay La Union gayam tinapanandari ko, kat nagulbud laang ken ka. Anya? Kaano pa'y nagbalin Manila ti La Union? No kasta, nagulbud gayam ni Rico kanyak. Sana pudno nga ijay Manila tinapananda. Nalabit akasta, friend. Agtugaw ka pa, ite, sa balasang kaw. Agyaman nak, Antikora. Ay, anya gaminan ti masapul mo, balasang kaw. Saludsudat ko man, no, sa dino tinapanan ni Rico, Antikora. Di ko na namat kanyak kat ag-update ka nukan ka. Saan na nga inbagakan ka? Manila ka no tinapananda ka ni Anton. Tada napatag nga si kaswanda. Ngam kalpasan makitak dagi je post dagi ti gagayam na. At apag nga mga no nagulbod ti anak yu kanyak, anti. Ay, kwa.
Ibagayo ko matipod no kanyak, Auntie Cora. Ang mga nululbudan nakgayam ni Rico. Ay, ibaga akong tipod no kan ka. Tauray siyak. Jak met kanunungan ti kastangar aramidan ti anak ko. Jak magustuhan ti panagululbud na. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Auntie? Saan nga ijay Manila tinapananda? Ijay La Union, balasang kaw. Anya? Ada kano outing da, takasangay tigayam na. Anya? Ukat, kumusta nga'y tinapanamte sa my friend? Amom friend, masurunak iti nobyok. Ay nawaw, apay mo't friend? Naglaing nga agulbud ti loko. Kundi update kanyak, ulbud mat gayam. Husto ti amom friend. Ejay La Union tinapananda, saan nga ejay Manila. Kunak tumat, friend. Uto-uto ak tumat ngamin. Saan ka di ngayon bagakin ka, asaan aga puta ka na yun nga ag-update tinobyo, kat matinumat. Agsagana day jay ari ko into nagawid. Agasam man day tapa ng lukluko na kanyak. Isu nga rod ajak pa'y kaya ti makirelasyon taado ti kas ka ni Rico. Kundi update ngam inuulbud mat. Ay nawaw. Nirikon samot day ta nagchat ken ka, friend. Iso talaga, friend. Adamanen update na. Nagisend pa iti picture. Jakon replyan. Oho, kun kunamlaang mananday ta, friend. Inton madamdama, okay kayo manan. Anya laang mat ngamin dya ibangka na kanyak tipod no. Narigat aya day jay. Mabutang siguro di mo palubusan, friend. Lukas tamat laang nga ululbudan na. Saan lat ako man ngagap update Kunak no sweet kanyak. Kaslasaan mat gayam, friend. Ay na, marurudak talaga iti kakasta klasin ti tao. Nasaya at tanagawid kan, Rico. Amo yun na nang agdanam amok sexy kan napintas iti outing mi. Na tinagan na nang. Ay dawaw, agsardeng ka man si Rico. At dan nobyam, gamkasta pa'y laang ti kapanunutam. Di bali ta saan kami pa yung nagkalay sa kentesa? Imay ni Tessa dito'y balay idi na minsan nga aldaw. Anya ti may naibaga? Sinaludsod na ka Okay, inaramid yung kalimot lang, tibilin ko kada kayo na nang. Imbaga kon, tipudnukin kwa na. Anya? Ay, unay kayo matananang. Useless, ti update mo kan kwa na, ta inuulbud mo tamen. Kas jay, ay ati ag-update iti nobya. Agyaman ket diya, ta amok ti ag-update. Sana kasi tinaduma dita. Ay nawaw, no inuulbud mo't laang nga update. Uray saanan, anak ko. Itaman pa'y adi mo sungbatan ti awag tinobyong, friend. Confirmed, friend. Ay nawaw, anya ti confirm? Ulpod day dya, Rico. Nakasaritak ti gayam na itay. Agasam ngay, tada kanupay na kurso na daan na iti outing da. No kasta, outing tinapananda, friend. Ay, talaga nga inuulbod ti update day dya tao. Kasano nga inuumay dito'y boarding house ta? Umay ta-i-break ko matlangan. Ne, saan kayo pa'y nagsarita, friend? Awanan ti rumba nga pagsaritaan mi, friend. Kundi update, ulbod matgayam. Ita, mamatikan kanyak, friend. Saan ngamin nga amin nga agap-update kat matino? Jay daduma, inuulbod. Ay na, talagang agburak ti darak. Sapa ipanpanakil ko sweet day jay Rico. Apay akas ta tilang Rico. Saan mo't nga maydan nga reply ni Tessa kanyak na nang. Nauma siguro kan Ay nawaw, sana mabalin na nang. Ulbod kan tuma nga men. Anyang ruptira midag. Isaganam tabagim tamangan no i-break na kan. Anya ti kunam kanyak idi na minsan. Di balay ta saan kay pa'y nagkalay sa akin ni Tessa. Ita, mabuteng ka nga i-break na ka.
Nailaw anak lang ang isawang iti kastana nang. Jak met mababalaw ti nobyam. Tano siyak ti ada iti posisyon na. No siyak ti ululbudam, ay talaga nga i-break ka mat. Mapana kita iti ayan na. Mas ka na makasaritak ni Tessa. Wala, no kayat na ti sumangukin ka. No saan nga'y? Nasayat matay may kariko. Adda kayat ko nga ibagakan ka iti personal. Anya na ita, Tessa? Breaktan. Anya? Breaktan ko nak. Jakon kayat makita ti panagrupropam. Di kan umay ditoy. Nalawag ka di? Awan mo't dakas nga naramid ko Tagin di mo ka pailaang. Jak kayat ti kasta klasin ti lalaki. Kundi update ngam ulbod mat gayam. Tapno ibagakan ka. Saan ko akasapulan ti update ti maysa nga ulbod? Pangasim ka di, Tessa. Ipagarup ko aswerte akin ka. Takanayon nga ag-update ka kanyak. Jak pulos impagarup maaramid mo ti kasjay kanyak. Ammo kon amin akalukwam. Anya tiyar aramidem ni ti balay paririkaw. Na, da agro nga am kamutin paray. Apay, may sumartang kaman. Anya tinapasamak. Paray, imbreak na ko ni Tessa. Deserve mo, paray. Ay nawaw, kas nasantamat nga agayam, hindi kas ta panagsasaong pare Anton. Agayam ta, yung sana kaya ta sa wunay ta, akanunungak na iti kalukwam. Tsaka po pare, masaksak ta naklaunay. Adusam tabasol mo mitlaing no apay masaksaktan ka ita. Nagadun tumit akalukwam. Saan nga may napagay-ayaman na kiti babae? Dahita nga ron tibindot ko, pare. Kinawan sir-serbi na nga ag-update ka no inuulbud matlaang. Pare, tapno ibagakan ka. Sana kasapulan na kiti babae ti update ti maysa nga ulbod. Di ka agulbod kadagiti tao ang napatagken ka. Tano maamwanda, gumura da talagakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino man nga tan tinagturturugan dayjay ahwaning. Naturog siguro man ang iti inuman. Iso asaan ang nagawid iti rabi. Ante Vivian. Ante. Ay nawaw. Apay ka di, David ka na kan. Nyangkel Juaning. Apay ni Uncle Mau. Nakaturog iti igit ti kalsada gapo iti bartek na, ante. Naimbaga, ta saan ang natuluyan.
At na nakakita ken ko na, iso ngayon tulod da adagos iji klinik. Natuluyan. Isumat ti kunada. Anyat napasamak aya. Basta nakita da kano iti igid ti kalsada. Kadwa anak mga ruganakan. Kaya't ko makita ni uncle mo. Kumusta nga Auntie Vivian? Nakapagsarita kayo kadi kanya Uncle Juaning? Ay, saan nga rod kanakan? Di namat song batan dagiti sa ludsud ko. Amangan mo't no... Ay nawaw, di ka man agpanunot iti negatibo ka anakan. Mapan mo ki di alaan ti gamit ni uncle mo, taagawid tayo inton madamdama. Kasano nga yan tay, no tigayam ulo ni Uncle Juaning tinapiktaran, kat agmauyong mutain, iso asaan na kayo asungsung batan. Aguray day ta nga uncle mo. Makaawid tayo lang talaga pagsasawak day ta. Talaga ang nagtangken ti ulo day ta, tao. Naimbaglaangan, tanabiyag ka pa'y si Kawaneng. Oh, mangan ka. Mangan ka, tapno adda pa migsam amang dengeg, iti ibagakken ka. Ay lawaw, talaga ang makaungitan di bakit ka. Apay aday ka sumungbat. No di mo ka ba ulang timang isubaw, agnga nga ka, ta isubuan ka. Amo ka unan niya tirumbang aramida, tapno sa anak ang masermonan. Narigatan ti kastaw. Sigurado makalawas man na sermon no kwa. Na, sumungbat ka ah. Saan ka mat nga umal ka? Ay nawa. Di mo ibagang agmauyong kanwaneng. Agkat-katawa ka, kat-awan mat nakakatkatawa. Andak mat gaya man do ti balay ka. Kebes pre ko nga. Nabatin sa mo di kinagiinuman may. Di nakman but-but nga na eh. Anya ti bagaman ti Vivian? Mabalin ka di asikapay laang timang bantay ka ni uncle mo kaanakan. Day talang ti paramid mo antay. Ay nawaw. Apay nga yan tay. Agkat-katawa mo't ni Uncle Juaning nga awan makagapaw. Day tangarod ti parikot ko kaanakan. Kasano no agbagtit mo't ni uncle mo. Amang ano adda na kay tugtugan na saan tay nga amo. Kasano kat agbarbartek lang ti ammo na antay. No dimngeg ko mga men, kat binawasan na ti panagbarbartek na, saan siguro akas ta tinapasamak ken kuana. Ang anya nga ron ti maramidan tayo kat nalpasan. Saan tayo nga ammo no anya ti husto na pasamak ken ni Uncle. Sika magayam bibian anak ko. Anya ti masapul mo. Ada parikot ko nanang. Ay nawaw. Anya day ta anak ko. Ay, agbagtit samatan nila kay kunanang. Kasano matanay bagam tikas ta anak ko. Agkat-katawang agmaymay sa nanang. Anya. Gapoy ti kaiinom na. Nadadail samatan ti utak na nanang. Ay sus, makapadanag ka mo anak ko. Day tatipod no nanang. No kasta akasarsaritak. Saan mata sumungbat? Amangan no, adalaang naunag apang panunutan na, anak ko. Agbalalakit din day jay nanang. Saanan anormal tikas jay ang mapaspasamak. Sa dino tinagapwa, Mari Bibian. Iti ayan ni nanang, maritonyang. Agmauyong sa nila kay kumare. Ay nawaw. Kasanumat anay bagam nga agmauyong nila kay mo, Maray. Wen atag kat-katawa amay may sana. No daduma, adapay kasarsarita na iti sirok ti mangga. Ay nawaw. Delikado daytan, Maray. Day tangarod ti pakadanagak, mare. Naimbag ko tadda ni David akadwami ija balay. Ati Vivian, ni Uncle Juaning. Ano ni uncle mo? Diyak mo't na siputan no sa dino tinagturungan na antay. Agauak lang kung may tikanan na. Ijag subli akiti salas, awan mo't tan. Anya? Ay, agpakada akong marito niyang. Nasken asapulan mi ti asawak.
Adakaon. Ay nawaw. Sa dino tinapnapanam si kawaneng. Eh, ataw ti indala kasi dahin tayo. Ilutom ta, mabisina kaon. Nangalaam iti day ta manok. Awan ba't titarakan tayo a manok? Ilutom kita ta mga tayo. Ay nawaning. Nasken samot tan nga ipa-check up ka. Ipa-check up. Iti ang nagapaw. Awan sakit ka, awan. Saanen anormal ti kastang aramida, ma? David! Awan ni David, napan na kasinapol. Saan pa'y nagsubli? Sa dino nga min tinapnapanam aya. Aglisi ka nga rodan. Ta siya kung timang iloto iti manok ninyawit ka. Ay na, agmauyong atalagan. Diyak mo't mabiro ka ni Uncle. Simang petan ni Uncle mo kaanakan. Sa dino tinagnaan na, ante. Ay, jakam mo. Iti malikudan ti balay tinagapuan na. Ada nga rod inyawid na amanok. Manok? Nangala namot nga iti manok, ante. Manok siguro ti kaaruba ah. Ay, ipa-check up mo niyang ka, ante. Awan ka no nga rod sakit na. Kasano no agkaro kat dakas ton ti aramidan na. Narigat no da maperwisya akalugaran tayo. Gapu iti kastangar aramidan niyang ka. Sikapay lang ti makaamukan ni Uncle mo, David kaanakan, at dabiit papanak. Apay nga yan, te. Nakabut-butang mag. Ay nawaw, anya ti pagbutngam? Kasano no dangranak ni Uncle no awan kayo? Saan mat siguro? Mapanak lang ang agsaludsod no anya ti rumbang nga aramidan tayo. Agawaam nga rod te. Wen ka di. Bantayam anaimbag ni Uncle mo, tama nga nurumuar tumanan. Wen te. Bantayak analaing tapno sana mapan iti solar ti karuba. Nakababain mag. No ipilit na ti rumuar, igalot mo kideng. Ay nawaw, abang ano siyak ti danugan na, ante. Saan to ang mapasamak dayta? Ngamin, dakdakkel ka matngam ni Uncle mo. Kabaalam at tenglen, no bilang laeng. Kate, kumusta ti asawa ang bibian anak ko? Agmauyong sana talaga nanang. Ay ipa-check up mo adagosin sakbay nga kumaraw. Ada nga rod inyawid na amanok nanang. Manok, nangalaan na iti manok. Kaawam met ti manok atarakan niyo anak ko. Manok siguro ti kaaruba nanang. Inluto na pa'y nga rod. Apay matadi mo linapdan nga'y anak ko. Mabutengak nga rod nanang. Sabali nga min ti panagkit-kita na kanyak. Kat, anya nga rodin ti plano mita. Anya nga tanong iparihab ko nanang. Ipa-check up mo pa, tapno makasigurado tayo. Saan tayo mo't nga mo, no anya ti diferensya na anak ko. Nay, nagpartak ka na magna, David. Kasla adakam kamatam. Amangan ket din uli mablabas ni Uncle Juaning dito ayan niyaw, antito niyang. Awan mo tinakita, apay, rimwar manen aya. Wan nga rod, ante. Jak manin ammo no sa dino tinagturungan na. Makaungat lakit din Auntie Vivian no kastilang. Ay nawaw, saanin anasaya at tikas ta mapaspasamak. Wan nga rod, ante. Agbutang to dagiti tattao kan Uncle ko, ta agmauyong mutan. Ay, anyat na pasamakin ko na aya. Kalaat matlatan na nagkasta. Nangrugi man, di nakita da nakaturog iti igit ti kalsada. Plano pa nga rod niya antek a sermonan. Ngam saanan ang napasamak da ita. Tag mauyong mutan idinagawid kami. Amangan no adda ti bato ang nakaitugtugan na dita. Pilitam ni Antem ta ipa-check up yung laangan. Narigat ti kasta, David. Ni mathuaning ti sumungat. Kan ada binagkat na anak kasako. Anyangay nga taday jay. Ne, agturong pa yan dito ayan ko. Ay, nasgan naglamangak tapno saan na ka makita. Na, burasan na matan ti papaya iti paraangan me. Ay sus, ang mga no ibusan nan.
Pare Juaneng, mangibati ka kumamot iti bunga ti papaya tapno addamot maramanan may. Kasayam laang Sino ka? Na, talaga ka di as anak amailasin, pare? Saan kang amamaw? Sino ka ya? Ay nawaw, agbagtitsan na talaga na ito tao. Sa dino ti ayan ni uncle mo, David kaanakan. Anday ti silidyo, ante. Kasangsangpet na itay. No kasta, rimwar manan? Wan, ante. Iso tinangyawid ka dagi tinatangkan prutas nga day ti kusina. Ay nawaw, sa dino manan tinangalaan na. Tinakaw na Anya? Isumat ti istorya dagi ti kalugaran tayo ang nagdamaga kitay. Agraman papaya daan ti tunyang. Diyak lang nagsasawita ita amangan no siyak ti kabilan na. Ay, una yan ti kastoya mapaspasamak. Agbuteng pa yan nagitidad duma akabaranggayan tayo kenkwana, antay. Ipa-check up yung latan, antay. Sa dino ti papanam na naruseng. Ite ayan da, Vivian, tunyang. Ay na, ipa-check up yung arudan ni Pare Juaneng. Wan, iso ti plano may. Ay, nasaysaya at pay. Ngamen, binuras na ti papaya iti paraangan may di kalman. Anya? Lapdak kumangam, saan kun nga entuloy, ta mga numakaungat, kat anyan tupay ti aramidan na kanyak. Sabi, kasla agbagtit at talaga, nana. Ay na, day tatiga na na iti kaiinom na. Ang mga no addamot ti bato ang nakaitugtugan na dita, nana. Day tanga road tunyang. Uray siyak, madanagan akbatan. Agbati ka manan dito'y balay, David kaanakan. Sa dino ti papanaman, te. Siyaklatan ti mapan. Lakayon ti agbati dito balay. Siya kun ti mapan. Ay nawaw, nakabutbutan niya ang kalhuaning. Sa bali ti marangkita na kanya kitay. Iso nga rod, amapanak iti ayanda uncle mo Gerald. Tamapan ko kasarita. Ano mabalin? Itulod tayo iji sentro. Ta ipa-check up tayo ni uncle mo. No kasta nga ron, igalot tayo ni uncle, antay. Amangan kit dinudyak mapuutan kat rumwarto manan. Ay, wun nga agpaisoan niya. Ang mga no aglibas man no awanak. Mapan mo nga rod alaan ti tali, ta igalot ta. Ay, pangasim na baid. Sana mabalin ang kalhuaning. Ikatam ti tali iti imakan sakak. Saan nga ron na mabalin? Naskan amay pa-check up kayon. Saan ba't nga agbagtay? Amoy yung kaditi nararamid jo iti kalabas, uncle. Malagip yung kaditi manok. Nateng, kan prutas ti karuba anapan nyo tinaktakaw. Sa anak ba't nga min agbagtay? Drama lang dayjay kaanakan. Tapno saan nakasermonan yan time. Kan tapno nalakalang tagdiskitari tinaimas asidaan tayaw. No kasta, agin babagtit ka lang, uncle? Why? Di mo'y bagbagakan yan, Tim, Sikrito talaang. Sana mabalin, Nas ka na maamuan niya, Auntie Vivian, itamot lang. Sa tinong ay ti papalam ka, anakan. Ay, agsubli ka dito, ay! Naimbagtad da kayon, Lola Roseng. Da kayo pala ang ti makaamukan ang kalwaneng. Sa dino ti papanam. Sumurutak ka niyan ti Vivian. Ay nawaw, saan ang mabalin Kasanaw no ikamat ni uncle mo ti bunang kanyak. Di kay madanagan, Lola. Saan apod nung agbagtit ni uncle ko? Agin-agin laeng. Anya? Agin babagtit. Tapno saan na sermonan niya, ante. Ken tapno maaramid na ti kay kayat na. Ay naglukon day tatao. Asino kay tikadwa ni uncle mo ije balay kaanakan? Anda ni Lola akadwana, ante. Napatagti ibagak kada kayo, iso asim murutak. Ay nawaw, ibagamon no anya day ta kaanakan.
Saan apod nung agbagtik niya, Uncle? Anya, kat numadlaw mat nga agmauyungan. Agin-agin laeng, tapno saan niyo asirmunan. Ken tapno maaramid na tikay kayat na, antay. Iso mismo tinang ibaga kanyak. Talaga amat dayjay at tao Saanen ang masapul nga ipacheck up tayo ni Uncle. Tadrama na lagayam na jay. Adik, tibok ko ba ibatam? Kurang pa'y dayta. Ay, sorry nga minin, Nakababain ka, Waneng. Nakababain, tikas nga aramid mo. Amom ka de, aga po iti dayta, kat kabuteng da ka, dagiti ka baranggayan tayo. Part of the plan nga ron na niya, bakit? Di na ka din sermonan, Part of the plan, alaw-law atom dita. Pang-aasim ang bakit, ibatan na ka. Ay, saan? Ipabalod ka talaga. Apay nga bakit? Masan ka kanikanyak, Asino ti mapan mubut-but ngan? Di ka lamabain ka dagiti ka aroba. Amok nga minasermonan nakisuan aramid ko di kasjay. Sa may sa adumot ti mayaw awid ko amakan di ti balay. Nangrugi iti agin babagtitak. Ay na, saan mo ka di ama-appreciate na gitay, bakit? Di ka agsardang, Pangasim ka di, bakit? Di nagpaibalaw. Tulungan nak, David. Bagkaton ta ni Uncle Mau, ta itulod tayo police station. Ijayan nga agpalawag, tiloko. Ay, nawaw! Nubagbagaan da ka, dumngag ka. Gaputaday ta, kat panangisakit daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Inikat mo mati host da Mario buboy anak kaw. Hindi payaplanok ti kastananang. Ay nawaw, apay matpiman. Muna, nagatayo mo't kayan na yung ubog na nang. Ay di ka kumaagbalin nga imot anak ko. Panunutam mati pagsaya at tipadam a tao Sabay sa, siyak tinagdaldalo si Day. Kasi damat no awan usaranda. Sana mabalin nga gnam ay lang nagita at tao na nang. Anya nga agnam ay mat nga ibagbagam. Kat agbay bayad dama piman keng ka. Basta, di yung nisubsubli ti hosda. Anda lang ti mga isubli. No kasta ka laang, saan da kan tumat at tulungan no sikat yung kasapulan. Awan matunti danom tayo lakay. Napulatan samat ti host. Kat no, kinaragaak matiti screen, bakit? Mapan muntuman kit di kitaan. Inton madamdaman. Saan amabalin, taglabaak itan lakay. Itay ka di pa'y nga awan danom? Idirabiin sapay mat. Apay nga tangay. Ay nawaw,
Isungarod amapan mo kitaan, tapno maamuan tayo no apay. Ano sam asurutan ti host? Tasaan tayo asigurado no napulatan, wano anya. Irwar mo man nga ro, ti kalugong ko dita, tamapan ako. Naimbaglaangan tay may ka, Mario. Awan nga minan ti danom mi na nasaling. Awan at talaga, tainikat ni Buboy ti Hosyo. Kitaam. Ay nawaw, apay ka no na. Ay, jakman amoy ti anak ko. Awan ka di tinagapaan yaw. Awan mo tamo ka nagapaan me. No kasta nga raud. Apay nga ta. Sapay dito imutla, nga gap-gapo ti danom nga isibsibug mi, ti basit anatang mi. At damat danom nga gap-gapo di talaod, nga kurang mo dahi jay. Ala, isublim ti Hosyo. Syakton ti makisarita ka ni Buboy no kwa. Agyaman ako na, nanasaling. Adumat ti danom lakay. Iso gaya, manaawan, bakit? Apay mat lakay? Inikat ni pari Buboy ti host tayo. Ay nawaw, apay mat ka no? Dahil tangarod ti jakam mo. Ninanasaling, tinakasarita kitay. Awan mat siguro ti sanyo ang nagkinaawatan lakay. Awan mo tamo ka nagapaan mi, tapno aramidan na tikas jay. Wano, ada nga tayo napalan nakan ka? Anya kumangay, ti apalan na, bakit? Dagiti mo lam iti garden mo. Ne, apay ko mga apalan na ti garden ta, kat tadayumot ang nalawlawa ti garden na. Nalawang agpayso ti garden na. Gam kanayon met piman amatsambaan na tinalaka presyo. Da kayo kadit inang isubli ti host na Mario na nang. Da kami ka ni Mario, Buboy anak ko. Saan ka na yung imbagak ka na kayo? Ano yung isubli? Sayang laang ti danom no saan ama usar anak ko. At nito may sukat ka na kwada na nang. Ay nawaw, anya klase ti panagpampanunot dayta anak ko. Nagsurtin nga na kita tattao. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Saan ka matasigo na kasta? Ken apay ko mga ibagam aswerte da. Ket agbaybayad damit. Diya kung kaya ta makita ti hosda. Pakipagataalaandan na nang. Di mo ibaga nga inikat mo manan ti hosda. Talagang inikat ka. Nanya ti mbagak. Isaw ti matungpal. Awan mo't manan ti danom lakay. Amang ano inikat manan ni pari Buboy, bakit? Ay, saan pa'y matanalpas ti lalabaak lakay? Jay danom ngay, anaggapo di talaod. Nakapsot lakay. Ado tayo nga minamangus-usar. Kasano pa yan layta? Diyak maawatan no apayakas tadaya pari Buboy. Kasaritam tuman kit di lakay. Agbaybayad tamat. Ala, padasag ti makisarita. No, kayat na Hanggang no saan ngay? Ay aywam alakay. Awanan ti usaran ta. Awan matlang ti may sibog iti natang amula ta. Sa dino ti papanam, Mariaw? Mapakanak itayan da kasinsin mo Buboy, Maritarsing. Inikat naman nga minan ti hosmi. Ay nawaw, apay ka nung ay nikat na nga ay. Jakman na mo, Mare. Saan kami pa yan nakapagsarita? Nilang nanasaling tinakasaritak itay bigat. Ay una yan day ta kasinsin ka? Un nga rod, Mare. Agbaybayad kami, mate. Saan anasaya ti kastangar aramidan na day ta taaw? Agbaybayad kayo pa'y mat. Apay kukwa na ayat ti danom ti ubbaw. Makapaliday nga rod, Mare. Sa anak paikit din na makapagsibog. Ti danom nga yan nagapudi talaot, pari Mariaw. Ay, kurang day jay, Mare. Nakapsot pa'y. Padasam lat tangarod ti makisarita iti kasinsin ko. Barang maasyan kada kayo. Ay nawaw, ano nyo tabunang na nasaling? Mapan ko isubli iti ka anakak Mario. Ay, makapadanag kayo mo't nana. Apay ko mamadanagan ka. Saan kumot nga ikamatken ka to'y bunang? Ay, kung gayam nana, adda ka din ni Buboy iji balayo?
Ay uwan, madama ti panagbalsig na. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Tapno makapagsarita kami man itinalapat. Ay uwan, nasaysaya at pa'y. Inikat naman ang ti Hosyo itay. Wan nga ron na. Awan kit din ati usaran may. Ipakaawat mo ang naimbagkan kwa na, Mario. Tano siyak, saan nakakabutang dayjay? Wana na. Kasta ti aramideg. Umay ko man isubli to'y binulod ko abo ng yaw kaanakan tarseng. Agyaman naklaunay kaanakan. Awan kanyaman na anti saleng. Wan gayam, pudno ka di tinadamag ko nga inikat kano ni kasinsin buboy ti host da pari Mariaw. Ay, pudno kaanakan. Nasalaw ko nga rod ni Mario di tadalan itay. Mapan nakasarita ti kasinsin mo. No apay matpiman akasta ti aramidon day ta kasinsin buboy ante. Ay, day tangarod ka anakan. Di na maangarod ibaga no apay, kat agbaybayad mo't piman da Mario. Barang ano makarik namat. Inton kuan, awan ton ti rumar adanom iti day tanga ubbog. Ay, ikararagan tayo latan. Tasapay la ko ma, tamalawlawagan ti panunot ti kasinsin mo. Kumusta kan nga pari buboy? Anya ti masapol ma Mariaw. Saludsudak ko man, no apay nga inikat mo ti Hosme, pare. Nadya ka day. Agbaybayad kami mat kan ka, pare. Niyo naman na may subli pa iti Hosyo. Masyan ka kumamot ka na kami, pare. Awan ti daddo maapangalan mi iti danom nga usaran mi. Ang damat niya agkapoy ti laod. Kurang na dya, pare. Saan nga umanay na dya pag sibug mi? Saan ka na pare ko dada? Saan ka kumamot na kasta, pare? Matay dagiti mula mi anating ano saan na masibugan. Sapay sensitibo dagi dyan no kurang ti danom. Ay nawaw, parikot yun na da. Kundi mula kay ngamin. Namawan mo gayang pangalan nyo ti danom nga isibog. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsaritaan nyo ka ni Buboy? Ay, talaga di na kayat. Bakit? Ay nawaw, kasanuta nga rudan. Kasanuti natang amulat ha. Saan mat nga umanay ti danom nga agapoy jalaod? Padasag to ti mapanitayan daman ng tinang inton bigat. Bakit? Barang palubusan data amakiusar iti danom da. Ay, no kaano mat angan nga ni nga agapit da tao. Kastoy pailaang mat ti mapasamak. Naitangarod ka. Di bali bakit? Addan to ti mayat at tumulong ka data. Sapay la kumaala kay. Talaga ka day asaan ka makarik na si Kabuboy? Addan na kasaritak at agamyanan na nang. Iso ti may sukat ka na pari Mariaw. Ay nawaw. Amom mata ka sa pulan daday ta adanom. Bayam, takitak man niya ti pagbanagan ti gardinda. Agpudno ka man kanyak, Buboy. Umapal ka di iti gardinda, iso akas ta ti aramidam. Di oray pa'y mamatay amin ang mulada. Ay, anya kalakit din. Anya lakit din ti kasta pa nagsasaom, anak ko. Sana balay, sana matasyak ti mapiktaran na nang. Tay kanayon ko nga ibagbagaken ka, anak ko. Di ka agbalin ama naging bubukod. Di ka kadimabutang numakarma ka, ha? Agsardeng kayo man nanang. Pagbasurahan nyo man ang tilapaya ka. Wana, tawan mo deng-deng gumasaw. Di yan pakibibiyangan ti ubog ko nanang. Ubog mau. Ay nawaw, nagturod kan amang ibaga iti kasta, Buboy. Anya nga iti ko na ni Manang Tina, lakay. Imanugot ang makiusar tayo ti danomda, bakit? Tulungan nakto amang isimpa iti hosta inton madamdama, ha? Ay, kamaudyanan na. Masibugan matlaang ang dagiti mula talakay. Wan nga rod bakit? Sapay nang rugi na malaylay ti daduma. Sibugam to inton madamdama. Bareng saan ang matuluyan. Wan, bakit? Ay, anya kay gayam ti ko na ni Manang. Agbayad ta ka di? Saan ka no kasapulan, bakit? Pang-maintenance da ngay. Isumat ti kunakan ko na, ngam talaga di na kayat.
No agswerte tamanan itinateng amulata, mangyawat tantulatan kadakwada. Mala, agtugaw ka nga rudan. Tamangi dasarak iti kanan talakay. Ay nawaw, sa dino ti pangipanam kadagita ahos, Mari Asunta? Ay, iti ayan dama ng tinang, Mari Tarsing. No kasta, makiusar kayo mat iti danumda. Wen Mare, desidido mat ngamin ni kasinsin mo abuboy. Talaga adi na kaya't makiusar kami iti ubog na. Ubog na? Apay kukwa na ayamat day jay. Kaslakas jayan Mare. Ay, talaga asaan amaaw-awatan day ta akasinsin ko, Mare. Kasla adamaten samsamting na. Si kakit dimot, Mari Tarsing. Pudnumat, Mare. Narigat akasarsarita. Di namat nga ibaga, no apay nga inikat na ti husyaw. Tapno amu tayumat kuma. Umayak man kasinsin Tarsing. Anya ti masapul mo kasinsin buboy? Awan matkit day. Kaya't pala ang ti pumasyar. Agtugaw ka man tag sarita ta analapat kasinsen? Ay nawaw. Awan matamo kabasol ko ken ka kasinsin. Inikat mo kano matihos da pari Mariaw? Nagpulong na ken ka. No apay matpiman akasya ti inaramid mo kasinsen. Amumat nga iso ti pagapuan ti danon apagsibsibug da. Awan bibiyang ko kasinsin. Diore matay amin na mulada. Anya? Ay, agpudno ka man kasinsin buboy? Umapal ka kadi kadakwada, iso akasya ti inaramid mo? Sana polos. No saan, apay nga rod akala at nga inikat mo ti husda. Saan mo't amabalin nga ikatamlatan no awan ti makagapaw? Imayak di daw tap nag-relax kasinsin. Sana tap nagpalawag ken ka. Naimbag ko nam, taad dati na ayat at tumulong kadakwada. Saan kang agbaligi no nyaman day ta aplanom kasinsin? Kumusta ngay lakay? Mabalin ka din maapit ti mulatan natang? Wen bakit? Mabali na eh. Nasaya at mat nga rod no kasta. Nanginak ti presyo ita. Husto tapno adamayawat ta kadama ng tinang. Uray sandan nga agsingir, mangtagtalata. Wen lakay, kasta ti aramidan ta. Wen gayam, mapan ka man kit di itayan data talukas. Mapan mo ka sarita no kayat na ti makipurdiya. Tapno ada kadwata nga agapit. Mabit lang nga rod lakay. Isalapay ko pa'y nga umuna ti bado ta alin na baak. Naibagmag ta na panunot mo ti agawid si kabuboy. Pasensya ka na nang. Nagpainom ngamin lagi ti gagayam ka. Adda parikot. Anyareta na nang. Kasang-sangpat ko lang. Parikot na lagos mo ti pagbagayaw. Basit laangan ti rumrumwar adanom iti ubog mo ako nam. Anya? Awanan ti mausar. Saan nga umanay dayjay apagsibog? Kasano ko mama pasamak ti kasta. Ket adumat iti napalabas sa lawas. Ay nawaw, no saan ka amamati kanyak? Mapan mo kitaan. Basit lang ang tirumrum maradanom iti ubog na nang. Pangalak ngayon iti sibog ko karag tinatang amulak. Bakitam day taabunga ti aramid mo? Rinanang mat. Nalipatam ka din ti inaramid mo kada Mariaw? Agore ka. Speaking of Mariaw. Amangan mat no day naramid day dya tao. Isa kalatabi masit ti danom iti ubog na nang. Tagpabasol ka pa'y lang amin. Nasaya at atao da Mario. Di mo man ipabasol iti sabali ti bunga ti dakes nga aramid mo. Anya nga tiyan mo tayo? Nalabit akarmamday taga po iti kinaimot mo, buboy. Agraman danom iti ubog iimot mo. Anya ngayon ita. No siyak ti sika. Mapan ka dumawat iti pamakawan kada Mario. Di ka agbalin ama naging bubukod. Di mo iimot ti saan mo matakukwa. Taamangan no iti udi na kat agsublintoken ka. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti masapul mo, maritirya. Ay, amangan ko nak, no dito itinagturungan ni Waldo, pari babe. Nakita ka nagpasintro, itay ang sapa maray. Ay, nawaw. Nagpasintraw? Kunak hindi ano, adda nang ibaunam kenkwana maray. Na, adda siguro, unti kasinsin narak day tao ijay sintraw. Si kakit di mo maray. Adda lang siguro, ti simurutan na. Numakitam day ta akong paray, bagaam taagawidan paray. Uy, maray. No, mayroon na alumabas iti paraangan may. Ibagak ng diritson nga agawid. Urayam tulat tayo di balayon tapno saan ka na mabando nga mang sapsapol kenkwa na. Agawin tulat ta, maray. Oh, si kamat ti lumabas, maritiriyang. Sa dino tinaggapuam katrabiin, maray. Maruroda nga raw, di day taawal daw, mariroda. Di mo ibaga, saan man ang anaghawid nila kay mo, maray. Ay, naalam, maray. Ay, na! Talaga, mauma akon, kunak na Saan ka di nagpakadakin ka, maray? Di ko na kanyak, itay agsapa. Mapanlaang bumulod, iti tolls, ang aging gaita, awampay mo't anagaw-awid, maray. Amang ano adamanan sa bali ang nagturungan na, mariteryang. Di ko na ni pari babi kanyak. Nakita na, nagpasintrong nila kay ikaw. Oh, makitam day tamari. Kumkumpor, may di papapanan na. Iso ano syakti si ka, urayom laangan ija balayo, mare. Tapno saan ka amabanno, gamang sapsapul kan kuana. Naimbag man ta nalagip mo ti agawid si Kawaldo. Ay, kwa, bakit? Kasangay ti kumpare, so nagpasintro kami. Ti pakadam kanyak idi agsapa, mapan ka laang bumulod iti tolls. Katuan mo't bakit? Naranak lang ti kumpare dito dalan. Ay, saan man asyak ti ul-ulbudam Sana nga gululbud, bakit? Kasano ko mga agpasentro kayo iti kumparem, kat adamot ni pari babi, ijay balayda, idi kalman, Ay nawaw, saan lang mata ni pari babi ti kumparek? Aduda, bakit? Nan, mutoy man ta cellphone mo. Ha? Anom ti cellphone ko? Awanan ti adwa sa ludsod. Awan makita mi ti cellphone ko, bakit? Nukas ta nga rod, mudtoy tabuludek day ta cellphone mo, Waldo. Awan mo ti katix, wano katchat na sa balay. Hanggang, apay ngay, akas ti marikrik na. Kanya nga itariyang bakit? Napnek kan? Ay, mabitlaan.
Sa anak pa'y analpas iti aramidag. No atapang nga da babae, kamali ti pampanunutem. Adaya mo't imbaga kakasta. Orelo katam amin ti social media account ken inbox ko. Awan makitam. Anyat amok ngay. Ure kaskasana o loyal aklat tamot ken kabaka. Ure pumampanawak nito balay asan pagpakadakin kakit loyal akmay. Ha? Nagadulakit ti alaw lawatom. Alakit din. Agawam no niya man itar aramidam. Kasapulak ti cellphone ko. Anya ti ko na mariteriyak. Lino katam ti social media account nila kay mo? Uwan mare. Kat, ada ka din nakitam? Day tangarod ti pakasdaawak mare. Awan ti nakitak akatsatsa at uwan no katetex na. Oh, di mayat mare. Awan rumba nga pagdanagam. Sa bali latat parparik na kanyak mare. Ay nawaw. Sika mismo tinangibag ang awan kachat-chat na mare. Kasano? No indilit na laeng gaya mare. Ay, dayta ti santay asigurado mare. Bulodok tuman ti cellphone na intun kwa mare. Talaga saan ka sumarding nga gimbestiga mare? Ay, naska na masiguradok mare. Sa anak lakit di akampante no kastoy laeng ti mapaspasama. Babe, adaman sa ludsudek paray. Anya day ta mariteriang. Panag ko ng paray. Adda nga ta babae ni kumparem awal daw. Jak man na mo maray. Saan ba't nga minanda kami, ti kanayon nga kuy-kuyo kita. Sino nga ta ti kumpare na akanayon na akadwa paray. Jak mo maray. Ta may sana lang mag-ili makitak ang nagpasentraw. Ay nawaw. Talaga ajak maawatan day ta kumpare. Dirit sumlatan maray. Ay na pare. Saan nga agpudno day jay no awan ti ebidensya. Naita lang agpay sumaray. Narigat ti awan ebidensya na. Ang saan mat siguro amaramid ni Pari Waldo ti agbabae. Awan rumba nga pagdanaga, maray. Waldo lakay, ada ka dilud mo. At dapay magpakay, kapay ka day. Makiteksak man nga road. Alami ti bag ko. Inikat ko ti password na, tapno awan makunam. Alang nga road. Paw, nalaeng. No agsaaw kasla inosente. Oh, apay kasta ti panang kitam kanyak bakit? Kasla da basol ko. Ay, kwa. Awan mo't lakay si kamot. At dati cellphone ko itibag ngayon usar ko, iti nagpasada aki di kalman bakit? Kunakungkat! Talagang adda ti ilimlimon day ta, Waldo. Waldo! Okay ka man! Sampay na ang pastera kami na bakal. Agawa ang taway! Di mo urayan na makapungtutakin ka! Happy kami na ya bakal. Umasanig ka! Ay nawaw. Saan ka amawatan? Awan mo tamo kabasol ka. Awan ti basol mo? Anya nga ruti kaya ta sa winday toy? Anya na itaya bakit? Kita ti wifi history ti cellphone mo. Paunay kan Waldo. Hotel samot amin da kita. Ay, kwa, bakit? Malas mo. Taada pa'y gayam ti saan mo anadilit. Awanan ka itibain, Waldo. Bakit? Palawagak. Sana nakasapulan. Hotel gayam, Pangasim ka diya, bakit? Dumngag ka kumamot ka niya. Bakit? Maasi ka diya. Di mo irwar dagiti gamit ka. No saan ka makontento iti maysa? Alay! Alam dagita badom, tamapan ka iti kayat mo apapanan. Saan kan apakibyangan? Ngam siguraduem adi kan agpak
pakita kanyak! Ay nawaw, saan kumapot akasta? Bakit? Saan di ka dakman? Saan asyak ti luklukwan, ha? Saan ka mataluklukon? Saan aluklukwan? Kat no puro hotel mo't day taada iti wifi history? Oh, anya ti inaramid mo kadagita a hotel, Naturog ak lang, sikakit di mo't bakit? Naturog ak, kaslawan ti balay mo, no kastalaan! Isumat lagaya makahikayat mo ti ag soble ijay sentro! Tumgag kakadi, bakit? Kasam ngay! Kabahalam tagbayad iti hotel! Ngam no maipapan iti washing machine! Nga idi pa lang nga ibagbagak agumatang ka! Kanayon mo nga ibaga nga awan ti budget mo! Agtugaw ka man, Mari Teriyang, tada sa ludsudag kan ka. Anya day ta, Mari Roda. Nakitak alimabas ni Pari Waldo itay, Mare. Bado na siguro tay nakasako nga awit na. Aywan, Mare. Bado na talaga. Siya akong tinangisa ko. Anyat na pasamak ay, Mare. Diyak magustuhan tinakitak iti wifi history na, Mare. Anyat tinakita mo ay, Mare. Puro wifi iti hotel, Mare. Anya? Nalaing nga rod, Mare. Nalaing nga agdilit ti loko. Awan tinakitak iti social media account na. Kan inbox na. Malas na. Tasaan na i-delete ti wifi history. Sino mo't nga iti kadwa na mapan ka dagita a hotel, Mare? Day ta nga rod ti ka mo, Mare. Nalaing mo't nga rod nga agdilit ti loko. Ano ka, Waldo, anak ka? Tinagtalaw nakyanak yun, anang. Ay, nawaw. Hindi anya makagapaw. Diyak man na mo kang Teriyang, nanang. Mabis lang, tawagak day ta Teriyang. Sana nasaya, tikas na nga aramidin day sa tao. Nagyaman ako na, nanang. Nagyaman nagtanda kayo amang tultulong kanyak. Nukas tang agapa kami kanibagot ko. Hello, nanang. Imawag kayo man. At Daddy Waldo ditaw, agsangsangit at simang patanak ka. Apay mo't piman na pinagtalaw mo. Incomplete manan ti istorya day taatao, nanang. Patpatsin nyo mo't ngamin. Anyat kayat mo asawan anak ka. Ay nanang, no amuyo lang, tinaramid day tatao. Amangan no makaungot kayo mo't, nanang. Diritso mga main anak ko. Saan ko amawatan? Adaw, ti babae day taatao, nanang. Mapan kami langan dita. Tagsasarita tayo, itinalapat anak ko. Awanon ti rumbeng nga pagsasaritaan tayo, nanang. Diyak kayat ti asawa akas iti day ta Waldo. Ay na, saan ka kumabot nga desisyon iti dinadarasudos, anak ko? Nukas tangarod, nanang. Umay kayo, tagsasarita tayo. Tapno maibagak mutlaan kada kayo iti personal, ti kalukwan day taatao. Asino timawag, Mari Teriyang? Ninanang ko, Mari Roda. Apay ka no, Mare? Iti ayan ni nanang, tinagturungan tinalaing nga asawa. Kunana siguro, tulungan manen ni nanang. Ay, nawaw. Na yun tikas ta, Mare. Aywan, Mare. Nalaing. Iti ayan pailaang ni nanang mo, tinapanan na. Naanos tumot nga min ni nanang mo kan kwa na, Mare. Iso nga abuswan na mo't, Mare. Inulbudan na siguro manen ni nanang. Anya nga iti ko na ni nanahuwa na, Mare. Umayda ka no dito'y balay. Tagsasarita kami analapat, Mare. Sabali siguro timpunong nila kay mo, Mare. Aywan. Isuma, ti paglaingan day jay atao, Mare. Si Kamat, ti masalaw ko dito'y kalsada, Mari Teriyang. Anya jay nadamag ko. Anang apa kayo kanaw kan pariwal daw.
Ay, wen pare, pinagtalaw ka. Tadyak magustuhan tinakitak iti wifi history na. Anya tinakitam aya maray. Puro wifi ti hotel, pare. Ay nawaw. Day tatipod no, pare. Diyak mo, no anya ti kapanunutan day jay akong parem. No siyak la amang pampanunot, amangan kit din no addan ti sakit na. Amangan mo no naturog lang ijay maray. Sana ka mamate naturog lang, pare. Adamot ti balay me, pagturugan na. Apay-pay lang nga masapol nga ag hotel. Sa bagay, adda puntom maray. Alang amina na bakit? Pagkawanan na kaon. Sana na maulit. Saan akas karina, Waldaw? Iti kasta ngay naramid mo. Naming pinsan anapukaw ti panagtalik ko ken ka. Agbalbaliw akon bakit? Nakapagdesisyon akon. Diyak kaya ti makisinubyan ken ka. Masyan ka kumamot akan niya bakit? Apay? Nakonsensya ka kaday, idikas jay ti inaramid mo kanyak, Planok mo tagpudnukin kakit bakit? Iso na lang ta inununa anak mo tag. Planok mo't lang sardang tikas tang aramid ko. Inuulbod tikas tang aramidam. No saan ko ang nakita dayjay? Awan latam mo. Sigurado asaan ka nga agpudno kanya, Waldo? Inaramid ko amin akabailak nga kasjay lata ti kayat ni Teriyang ama pasama Waldo anak ko. Kasanong warudan na ito nana? Ipalubos siya ka din agsina kami. Ay, nadagsen mo nga minti basol mo iti anak ko, Waldo. Saan anasaya at amapmapan ka iti hotel nga adda sa bali a babae akadwam. Nabayagan na dyan, anang. Noan niya ti desisyon ni Teriyang. Respetuan tayo latan, anak ko. Nasaktan jay tao, isusiguro akas na ti kayat na mapasamak. Jak amo no kasanumanan ti mangrugi na lang. Ay, kat ipanagnag mo ka ni Teria, nga pudno ti panagbalbaliw mo, anak ko. Panawan to ti makaibaga, no kaano, ang mapakawan na ka. Ay, nawaw! Di ka agbalin ang managing bubukod. Panunutam ti marikna dagiti tattao amang ipatpatagken ka. Kang runaan iti amin, liklikam dagiti banag apakadadaelan ti relasyon yo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ayan nga itim paaramid ko a report kada kayo, kagawad Freda. Ay, saan pa'y analpas, Kapitan? Manungal daw day na. Narugyan may mutkit din, Kapitan.
Ay kat ilipasyon, taka sa pulak dahi ta a report, kagawan. Uwen, Kapitan. Kasano nga minamalpas dahi ta a report? No, dahi talang matagtugtugaw kan agkapkapiter aramiden nyo dito barangay hall. Ala, saan mo't Kapitan? Saan nakabulsay? Tapno saan ko makita ti aramiden nyo akagawan? Aramiden nyo kumati responsibilidad nyo. Nagsakit mo't ti kasta pa nagsasauyon, Kapitan. Masaktan ka tapod no. Idanon mo, karagiti padam akagawad timbagakin ka. Saan kayo ngagsadot-sadot? Saan tayo ngagsusweldo? Tapno lang umay agtugaw kan agkape dito barangay hall. Nalawag ka din. Marisabel, sa din ito papanam? Ay, adala ang mapan ko gatangan di Tirsena, kagawad Frida. Tila kay kung samot ti pagsasaritaan nyo kadagiti gagayim mo, Mare. Ni Kapitan nga asawa matalaga, Mare. Ha? Apay, anya man ang tinaramid da dya akarding, Mare. Inong tanak nga rod ija barangay hall, Mare. Ay, nawaw. Apay kanumat? San milaang analpas tiin paaramid na a report. Nagungot adagos. Di na mo denggan ti palawag me. Ay, naglukon da dya tao. Napabainanak nga rod, Mare. Diyak amaw no ada tinakangag iti nagsasakit nga imbalikas na kanya. Malabay am. Kasaritak to day dya akarding inton agawid ak, Mare. Saan aga po tayo ti Kapitan? Katkastan ti aramidan na. Anya jay pagsasaritaan dagiti kagawad kan kabaranggayan tayo ija waiting shed itay karding lakay. Ay nawaw. Di mo idaikas kaso bakag. Pudno ka di tinangag ko nga istrikto ka launay lakay. Istrikto launay day ta a Kapitan kun kunadamat kan kalakay. Di dalaan kayat ni masuruan na gijay. Amangan mo't no masubram nga minti kina istriktom lakay. Anya nga ruti kayat da? Baybayak ida nga oray awan araramiden da? Agtugtugaw da lang hindi barangay hall? Saan lang adagiti kagawad mo ti agrekreklamo lakay? Agraman da duma a bumarangay. Talaga nga stricto ak bakit? Nga, para da iti pagsayaatan ti barangay tayo. Sana para iti bagi. Di ka kadi makauawat, kagawad Freda? Saan asyak tinagtakaw iti bunga ti mulam a papaya kunak lang arudan? Ay nawaw. No saan asika? Asino nga raw da? Ay, jak amo Anyat amok nga iti dayta bunga ti papaya. Jak pulos pagintirisan dayta, kagawad. Adda nga rod tinakakita ken kanida. Ilibak mo pa'y laeng. Kanayon mo nga ibaga nga adda nakakita kanya. Ngam di mo mat nga rod ibaga no asino, kagawad. Saan amasapol ama amwam no asino tinangidanon kanyak? Basta adda. Ibagam no asino, tauray agsasango tayo di barangay hall kunak lang arudan. Sa anak nga agbutang tamok nga hustuak. Gintuturod ka. No kayat mo akot mapantay di barangay hall. Nag-duty kat ita ni Kapitan. Amok dayta nga style mo, kagawad. But-but nga naklang, tapno ko na mga agmultaa. Big-bigat nga binbinog kaw kayo iti kaaroba tayo nida anak kaw. Anyat napasama kaya. No kasanumat namin, pabasulan da ka ng takaw iti bunga ti papaya na tatang. Anya, bunga ti papaya laeng ti makagapaw? Wan, ipilit na nga rod asyak tilang takaw. Isuan naturudak mata asumungbat. Sa pa'y kagawad jay anak kaw. Ay, uray pa'y tatang. Sa anak nga agbutang, uray pa'y kagawad day ta Frida. No pagmultaan da ka ngay. Itan niya kumaaga po nga tatang. Awam mo't basol ko kinkwana. Sa anak nga agtatakaw, period. No agreklamo nga ikan ni Kapitan. Di agreklamo lang. Sumanguak tatang. Uray pa ije barangay hall kaming agsasarita. Naimbaglaangan, taadda ka, Marisabet. Oh, anya ti umay mo ibaga, kagawad ako, Mare. Kaya po, kastoy ngamin, Mare. Ibaga mo no anya dayta, Mare. Adda tinang takaw iti bunga ti mulak a papaya, Mare. Ay nawaw. Asino mat, Mare?
Atapag aday jay anida tinang takaw, mare. Nakita kahit no kasano na ang mingmingan ti bunga ti papayak. Idi na minsan ngagsagsagadak iti paraangan may, mare. Ay kat ag-report kan iti barangay hall, mare. Dayta nga rod ti parikot ko, Marisabeth. Istrikto launay ni kapitan nga asawam. Amang ano, saan na nga aksyonan ti parikot ko. Sapay inungtan nak idi Lunes. O sige, siya kung ti mangibaga nila kay ko. Tapno madisiplina mo't lang dagita kabaranggayan tayo. Anya ti parikot ni kagawad Freda ako nam, sabes, bakit? Ada ka nang takaw iti bunga ti papaya na lakay. Sino ka no? Ninida ka no akaaruba na matlaang. Apaya sikat tinang ibagaan na. Di nakad indiritso kanya. Wen ata kabutang nakamot nga road. Nakaungungot ka naka-istrikto ka kano nga minlakay. Ti ibagaan lakit di. Di na kayat amakorektar ti dakes nga aramid da. No adda nagkamalyan da. Mabalin mo't akasaritam ida na saya at lakay. Inaramid ko na itabakit. Ngam saan nga epektibo. Naanusak nga minidi. So saan dak akabutan. Nunas kan nga balinak nga istrikto tapno madisiplina na kita kagawad. Aramida. Unangam kaasi damat no kanayon mo ida nga ungungtan lakay. Sa anak nga agunget no awan makagapo. Ada kami iti public service. Isa rumbang lang nga maawatan da. No anya ti kayat asawan ti makuna a public servant. Ay nawaw. No umay da dya kagawad Freda di ti balay. Ibagam, asyak ti pangibagaan na iti parikot na. Tas syak ti kapitan. Pinaayaban nak ka no, kapitan. Agtugaw ka, kagawad Freda. Ada ka diti paaramid mo, kapitan. Ibagam kanyak, no anya ti parikot mo. Kapitan. Anya, ibagam mo. Kaya't ko si kaamis mo ti mangibaga kanyak. Kastoy nga men, kapitan. Ada tinang takaw iti bunga ti papaya iti paraangan may. Asino ti atapo man ang takaw? Ninilda ak aruba, kapitan. Anya nga rod, ti kayat mo mapasama kita. Agmulta dayta anida, kapitan. Anta ka di pamanagnag mo, aninila tinang takaw iti dayta apapaya? Kapitan. Agsapul ka iti witness mo. Pagsasaritaan tayo ti may papan iti dayta abanag dito barangay hall. Nasalaw ko manan ni kagawad Freda di tadalan itay tatang. Kuskusilapan nakit din. Bay, Anya nga tano, una akon tatang. Ay nawaw. Saan ka maawatan, anak ka? Agdiretsyo akon akan ni kapitan, ang mga matulungan nak. Si kaman. No, anya ti amom ahusto nga aramidan. Isaw ti aramidan. Ang madanagan nak tatang. Anya ko matipagdanagam. Amangan ngamin no, maranaak ni kagawad Freda iti barangay hall. Okay lang. Tinapatag kat masulbar na ita aparikot siyaw. Tapno saan kayo nagbinbinog taon no ko Naimbag amalam mo, kapitan. Pagtugaw ka anina. Agi amanak, kapitan. Anya ti may tulong ko ken ka. Diyak amo no, nadakamatan ni kagawad Freda ti parikot mi kada kayo, kapitan. Kaya't kulat tamot ati umay agpatulong kada kayo. Ay wen, sikat ti atapon na anang takaw iti bunga ti papaya na. Kamali iti panpanunutan na, kapitan. Saan asyak tinangala iti bunga ti papaya na? No kasta, asino nga ron? Ay, dayta ti diyak amo, kapitan. No da ko man nakakita iti napasamak. Nalaklak ako mamasulbar ti parikotyo. Ngamin, ti kayat ni kagawad katagmulta ka. Ay nawaw, talaga arupat kwarta dayta kagawad. Angam di ka madanagan. Amun tayo noon niya ti husto ang napasamak. Sakbay nga agdesisyon tayo. Kumusta ay nida anak ko?
Anya ti kunan ni Kapitan? Nasaysayaat ka no adda ti nakakita iti hustoan na pasamak tatang. Tamno adda kumamot witness ko Kasano ngayon dayta? Jak amo nga rod tatang. No, awan ti witness, di agmulta ka, anak ko. Apay kumangay ngagmultaak at awan mo't basol ko tatang. Bareng adla nga rod nakakita iti napasamak. Tapno malpasan dayta nga isyu yaw. Wan nga rod tatang. Awan ti peace of mind no kastoy laang. Kumusta nga iti issue da Mari Freda kanida karding lakay? San kami pa yan nagsasarita, bakit? Ay nawaw, kaanon tungay? San mo mabalin nga agdarasudos tayo? Kat na yung saan tayo nga amo no anya ti husto na pasamak. Kinapudno na imay ni Nida iti barangay holitay. Anya nga itimbaga na. Saan kanumot nga iso tinang takaw iti papaya? No saan nga iso? Asino ka ron? Dayta, ti amuan tayo, bakit? Nakakaasim at na mapababasol dagiti inosente. Naku na ngamin kanyak ni Mari Freda. Adda ka no nakakita iti inaramid dayjay Anida. Uwan angam awan mo't isango na a witness na iti barangay hall. Agtugaw ka pa, Nana Kuncheng. Ay, magyaman na Nida. Anya ti umay mo ibaga, Nana? Ay, naramag ko nga main. Asi ka ti pampabasulon ni Kagawad Frida. Anang takaw iti bunga ti papaya na. Ay, uwan nga rod, Nana. Amaw, no asino ti pudno ngagtatakaw Nida. Ay nawaw, asino, Nana? Ni Ramon at taga-amyanan. Anya? Nakita mismo ti dua amatak ti narabid na. No kasta nga rod, mabalin ka di ada kayo ti agwitness, Nana? Tulungan na, tapno saan da kapag multaan. Iswa talaga ti plano. Di ka madanagan. Tapatas mo't ni Kapitan. Uray no, kung nadagiti Kagawad, kanda duma akalugaran tayo, nga istriktaw, kung nakaungungay, patas mo piman. Awan ti papaboran na. Nagsasarita kamin kadanida. Imay matlaang ni Nana Kunching itay, Kagawan Freda. Sika, apay adi ka imay? Kwa, Kapitan, ada nga min tinapatag nga inlakad may. Nabasam ka niti text ko ken ka? Owen, Kapitan. Ita, mamatikan asaan aninida akarubam tinang takaw iti papayam? Owen, Kapitan. Kitaan nyo ata na eh. Di kayag dardarasudos. Naringat ti mailawan ko nakngaron. No adda parikot. Pagsarita na nasayat. Sana dahi tag binbinog kayo dita paraangan nyo. Tas sana masulbar ti parikot no kasta. Wen ka de, Kapitan. Laglagi pam akagawad ka, Freda. Sana nasayat ti kasta. No kunayo nga istrikto ken naungetak. Talaga prang kaaklaan. Para matlaang iti barangay tayo dayta. Wen, maawatan kayo, Kapitan. Urayam to nga umay dayta aramon diti barangay hall. Tanda tayo, tagsasarita. Sarde nga mon, ninida. Favoritism dayta, Kapitan. Anya ti ko na Mari Freda? Nilakay mo Mari Sabit. Favoritism talaga. At dati paboran na. Ay nawaw, anyat napasamak ay Mare. Ay, saanan nga agmulta ni Nida, Mare? Apay ka no? Una, tasaan ka no nga raw nga isutin ng takaw, Mare. Anya? Ay, hindi ka mo iti dayta nga asawa, Mare. Talaga nga adda paboran na. Nasakit tinakam ni Kagawad Freda ken kalakay. Ay nawaw. Anya ko matipagsakit ang tinakam na dya tao.
Ada kanumat pagpaburam lakay. Napagsasaritaan min daytay di barangay hall. Apay akastapay lang ti pagbagana. Saan tupay nga imay, idi addadanida kan nanakunching. Isumat ti kunana kanyak lakay. Idi inungtak idatabasol da, ibagada nga istrikto ak. Ita tasaan ko apinatgan ti kayat na apagmultaan mininida, ibagana manan nga adda pagpaburak. Day tati paglaingan na kita at tao. Agpudno ka man kanya, kagawad Freda. Nasakit ka ni, tinagam mo kanya? Isan mo, Kapitan. Ibagam ti pudno. Diyak magustuhan ti kasta nga ugalin nyo. Kapitan. Siya pegayam ti dagas iti imatang yaw. Tunggal makorektar kayo ti dagas nga aramid yaw, nasakit, tinagam nyo kanya. Ala, saan mo takasta, Kapitan? Nuko na yung istrikto ken naungetak. Okay lang kanyak. Ngam laglagi pa nyo. Para na ita iti pagimbagan tintero a barangay tayo. Ay, pasensya kayo. Iti dakas na isausawang ko, Kapitan. Bidot ko talaga dayjay. No kaguranak, pasensya kan. Ngam talaga prangka ak atao. Ngam, awan pampaburak. No sikat tinagkamali, makangeg ka talaga kanya. Saan adakas ti agbalin nga istrikto nga opisyal no para met iti pagsayaatan ti umili. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.